Ouais, on vous entend. Oh putain. Oh putain. Ouais mais c'est quoi moi maintenant? Putain. Ouais non mais... Ouais. Putain. Ouais. Ahanta setuni bremañ neuze evit meurervez var chaden var lec'hen internet France 3 evit eulia course trobroleon daouvil unan var nugen. Course a vo euliet de gagnant mais pas de diouervez anter ben benag vraiment. Assemblez gant Louis Leroux hag a zo unan hag a navez mad ar course evel just a navez mad ar marc'hou ar nie. Hag ar blijadur ediom, ur blijadur edin hag beag gant yor evit eulia ar course. Salut Louis, men a jeu? Mon aramad. Dervez mat d'ur tout an dud zo selou hag a sellet der ha redadeg troboleon. Eh ben, alors, la varet plujadur eve ho da hout emern da vedet a redadeg se. Kar spuntus eo. Kroget mat an trao, 100 km zo begret dija gant tout ar courserien, ar reajoum. Penaos emañ kostez o tosta deus ar mor, bet ar courserien barz an douarou bremaik, petek landerne, tomik kostez plouedernier tremenet relez naven, loc'het eve just deus landilis ar mitiman, hag a main o tosta den dro deus ar mor kostez goulren. Ja, ba haribin a goulen men a poenman brema da houdez an trozek meneam, kerlouan, a vropagan. Setu an dud naiz nahe piguir eo. An l'air le amaz an dud a bourben da velet amour sauvage ali ez er goan hag a memez enan, so bravo da velet ar bekse meneam. Matrehe heller lavaret evident dud a zo deud don haout amañ var lec'hen internet France 3 petraio trobroleon gant askedennoù vez golet dahe e zeus tu kompren dus tu ne ket ur c'hours evel ar real ne ket tud var houar no vont ar buan a posub var an en koltaret disinvel eo. Ja, berenker lavaret, Jean-Paul Melouet zo bet reder e poent zo bet. Da poent ser ma houarn hag a da houden eus bet lancet amma kostet lanilis. E redadek vit chuko ran diwan
a Brezhoneg. Hag a da houde en nosvez et junet ha mintin hag an ave soñjet d'ober i redadeg el ha Paris-Roubaix. Setu no commencet a blavechou kantan. Ba la ka deribin menag yo kemet pam c'hwer hag a da houde a blavechou e passe arribinous eus bet de mur hag a bremañ en egaet c'hwer a ugen ribin war a redadeg se. Hag a beren ker lavaret a ribinous o leket dal diez a fin a redadeg ar nendal e veche lakiat e pen kanta, rederien eche batre pilet crevet hag an eche gegalet on dendro, setu arribinous o tout da fin a redadeg. Hag a dabod en agaven e gizeni, hag a c'hours e gemero en tunnal la he, pa ne ho paset kervaro. Arribin kanta en evero e rei 3 km anter, setu arrim a veho narao, heller lavaret, arre veho, gwelet kichoman, tout e la nilis da houde. Penoz gerig war a c'hours evit ar poent, gwelet evez strollad naou sportour e war an araoug, en o zouez penoz breton an avezet mad amman, Maxime Cam, deus ar skipal BNB, unonal a zo an avezet mad hag a dromad ar blamant a zo Alexis Brunel. Ya, enez rak a lavaret zo un yaouang hag a deja eo bet diouich maout ar vro France touez ar yaouang, setu niket ereder yaouang eo, me kosto eo gizden. Hag a aereo matren eus bet lavaret en rank mont war narao. Enez kafkedin ne sebegre kalz ar ribinou hoaz, setu rederien zo blij nahet eo, matre he ne blij kere manez keneo, setu o kaset da raoug da labourat, bilak ad askipaillo al da houle da labourat, quoi. Komzet on eus gantan mitiman, un tammig a raoug a locha mitiman pa oa ar courserien o vea penaos diskouezet d'an dud, nebeud a dud ve just rak ne c'helket ne ket daoutri d'an dud a zon betegamment e l'an ilis siouaz a blamour da hovid ve just met komz koze a la reideom hag el avar reideom me oa gwireo ne oa ket nan aveze ket da c'hours hag me oa mal varnan mont da glask be a dirag darz a ribinou just a wala. Ya, beren ker lavaret braoit da rederien hag a varahen navezant ket a c'hourse, hag a vez gret anno deo de ha ribinou, ne oezant kere petaio, me behalan a varadior de hanos en eus chouch petaio, pasial la dilis a redadek. Car niket tam bedevel da real, redadek diez pigur me distrei sevel disken, neus un tra da vedet gant redadek kriat war a anchou goudronet, quoi. Pigur amant da houle eus kichoman an 50 km ribinou, setu da ez o kichoman a bevere de ha an irder a redadek, setu dio diez deo. Evit arre a navez mat ar marc'houarn, berel a lavarer deo un tamm-tost deus ar cyclocross pe memes tra ne ket memes sport troaz. Ba arre man eus gre cyclocross, arre blij deo peogwir in soup in adrez war marc'houarn, ez an tu an toal an an gaftao an an vat, skoaz a man eus ket beget. A marc'houarn diaouang, ve an kollet en tammig peogwir distroet ver tansal war a marc'houarn tao, hag a gemer an aoun e vichou, hag a man eus begret a marc'houarn diaouang, giz war en barkil, eus begret a BVMX, hag a blij kenan dea, a blavez kanta eo dea da zon ama, me plijout ra dea, me lavaren eus eo kalet an traoù, gavi ket dea eo kemdi ese a redarik tro brolean. Just a walar piou a zo amman irio gouzo d'arrière e o chenchet deiziad tro broleon, betek varlene pe betek daouvlaso e vez e redet dibenziz un fask, da lavaredeo kentor miz meurs pe miz ebrel, ar blamant e be chenchet an traoù pe gwir e o chenchet statut da c'hourz hag en em gaver gant courserien ne zeuent ket betegen peogwir e oant war ur c'hoursal hag a oa an vet la stel Gold Race ar blamant e c'hellont beaman hag e zeus ur sapre strollat courserien hag a c'hellche be a dirag bremaik. Ya, beren ker lavaret eo Jean-Paul neus klasket kreski be ploaz, hag a eboe a blama a Fédération Internationale l'UCI, neus great e rankal tre Continental Pro hag a World Tour. Setu o paset Jean-Paul e aozer Pro Tour Serie.
Donc, on a eu le ranquette vraiment à niveau là. C'est tu arrêt derrière. Figure, vite au bordel et ranqué change d'Hermès. Figure qui trouve la vares d'avant de pointe Hermis Arau. Aga et vraiment ce qui mérite donné, aga arrêt derrière nous tout à Chouvras, toutes les grandes classiques, trouve la varette. Et ben, mais qui rede de vraiment sécurité, nous serons dans la main. Blamona est en nous brachor. Redérien Guestor. Agana ils ont un dravat à Jean-Paul. Avec leur Goulet Félix Gilbert et Reder Braskinan. Deugen Colt, Hamaladia, même Skipal, Zoevel. Daoule Olivier Nassen, nous connaissons Bravo de course et Beljal. Aga daoule ce Meraini et Pro France, aga nous serait déjà, nous connaissons, d'Adrien Petit, ce bédama déjà. La porte, nous connaissons dit. Ben, là, ils ont un dravat, quoi. Et puis, on remet tout déjà la dilis. Et dans la connoben, nous serons coulinés en gros. Nickel, ça. Juste à voilà, une an de ce goûter c'est déjà. Ben, a fin de Hello Kid, béament, Damien Godin, à Blamour da Covid Nantek, et au bout de Ranket d'Arskipa et la Gawa Matese, var paper, par Speno une an de arrêt greffa, vida course, chanché de deux, tout da course aérienne, à Blamour, ou à une an de contrôler de positif da Covid, n'évoqué Damien Godin, n'est manqué que Damien Godin va revarro Arnirio, n'est manqué que ne veut Adrien Petit, Nag, Niki Terpstra, dans la radio Tri Rourser Agawa, juste à voilà. Ja, Beren Très smad et vide sort course quoi. Ja, Beren Carnavarad arrêt de deux d'Askipal Krefa, mais Kaftin et Vedo à Blamant, arrêt de deux vite Gunit, enfin toutes des zones vite classe Gunit, mais arrêt il y a cette toute ouest et Askipal, mais Kaftin arrivé là, et de Askipal, c'est d'Ahunit en trop broléon et de Haï, trop malavarez d'abord arrêt au tut des blichidéo à Khourchoussé, Godin, Petit, Tepstra, mais d'Ahoudé, Manzin, Zoaïe, à Zoaïre d'Hermat. Mais malheureusement, trop malavarez d'abord, arrêt sur deux une passée, t'as nous met des Covid par cette machine, c'est une raquette, la cas des skipal al, quand rayon vraiment, figure arrêt Zoaïe, vraiment d'Auto, c'est passé à pointer, hein. Et je suis. Cas contractisme avec la contract, je l'avarais dit. Non, nickel, ça skipayou, hein. Mais rien que la varade, attention de rendre Mesta, mais passer de arriver de Mesta, c'est un drafal, Léo, quoi. Urgir de Zapezavel er var Skramou, Matese, et mom vraiment Varvor d'Armour et Bro Bagon. Braukinan, vel juste en Naochou Herbrosé, vel juste et très men trop brolé en deux à Douarou d'un Naochou yé. Pesser communément vraiment, Louis? Ah, mais une passée de Meneam, c'est une tostade de Giseni. Aga Bekaftin a redadé que d'abord c'est diluor, figure en gagne d'abord des nerfs carvaro, na so très Giseni aga plus garné. Aga daoule attaque na Rebin Brassa eso 3 km en terre justu, c'est tu rekerbe a veranarauga, nendal et matri a course colle déjà. Golevo ben 9 minutes nous n'est que d'avechken tadium tout la compte à cause var l'echen internet France 3 et Brezounek pas de trop broléon avec juste Guireo meur avech on est goelet Toliu au Cregi pe dans a course au von Pionor a daleg ar poense her ne ke gwal ziez ne ke gwal ir mais même sera l'eau d'avoir et ce stu planta un tol d'ar poense et costez créer Carvarone. Ja, a créer niki dies, mais anan niki dans c'est tu ce que cal sa place a garedere so obligé de var narau car de houde zan var ribin aga disken en tamin c'est tu zain dilu kino c'est tu m'avais herke var narau ben arrêt mazo var l'air ben nous créer du lavo aga lies panagan landini zama zan dans em warhi puis mais a au drôle pas veler anan chaussé anan aga gana glaus bit beau et point merde eh ben Joan Dravat de car maisri azur maison geneo ribin costes prat paulo et rodour rabar c'est tu golet trop drôle là boros Et main vraiment Emma Redérien trop broléon de var enchou coltare David Point
gant atau ur strolad nao courser dirag, ur vunuten dahugen golet ar rit justu o an oioù var ar skram, ur vunuten dahugen segonden a lance var ar pakat bras, va just bet lavaret. Neket unan eus a reze a zaio ar maout gantan irio sur walar. Ah non, a rez o et baoe a mintin, enfin, baoe poen merd na var an araoug, c'est une lesketri an ers. Mais bon, an dud ne ho gwezet une bet tro var a redadek sa. Ka mereini zo barz a strolad vras, trokein, hag eve hink gwele jamez, maleruzamant deo, ben, c'est une l'autre, ne j'lem lavaret. Ni verom kegen var an araoug a fin a redadek, c'est une poen de mon maintenant, vraiment. Diskouez ar rochedou giz ma vel lavaret, diskouez merkou a penaos ar skipalioù ie, golet vez neuze meur a skipal iae var an araoug, hag e pen a penaos ar bagat penna, ar strolad penna, daou skipal dreistol, ini skipal loto soudal, ennan penaos Philippe Gilbert a John de Gentkobl eve just, hag unanal, ini penaos AG2R Citroën hag ar c'helche ie Sacha hag bea toueskar egenta e fin a jeu. Tro malavarez eo gwir, pa vez sellet a araoug a hebremañ, ben zeus pever de AGR Citroën war an araoug, setu a rez o lakat a labour nou blas, an dud kre de ha skipal se zo tro kein, ez gwele kichen a loto a mez o deus a rez o deud evel da real da hounit me gant Gilbert hag a deugen kolt, a ez eus dud kre. Setu betegan da an amzer tre a strolad kanta hag an eil eus vunuten antar paset, me dabode o gwelet a reve o drevet a raoug plougerne, a rezo war an araoug. Mat, setu ma eruit bremañ var lec'hen internet France 3 evit deulia tro broleon dior da houzout emañ neuze gant ar strolad dirag en eil bagad trokein o chom a bel, vez just ma ket o klas kat pakanio evit ar poen. Non. Neket ur seurt penaos teknik eo, vez just aravad ad pakat justu a rezo dirag a endal er elferei menochou da dudzo hag eve fet dieseur mestroni anio. Ben ya, puguir jom diwer a lorj mahouarn de o roaz dovar, setu a remañ keita ma vehen na raoug, e ben din bit var a trokein, ez eid a chacha var a strolad vras, vit klask vont var na raoug, hag a skipalioù zo trokein a la Citroën hag a skipal loto, a re zo tranquil, amzer zo roaz da bakaneo, pugur ze diwer a lorj mahouarn roaz, mais fos penaos da redadek e chechou un tammig da mod. Par ibinou se, tud maleruzamant pilat, krevi, mais bon, a gwele beus a me an allur zo o chanj un tammig, setu an traoù zo komaz chanj, set AG2R tao war an araoug gant a skipal loto, c'hobar a labour, vit prepari an doarou, vit o gomaladet. Ur vunuten anter dirag emantao ar strolad nao, met chasse zo trokein mestra a neket echu an abaden na bel a laisser. Un petit mot en français pour ceux qui nous suivent sur le site internet de France 3 Bretagne. Évidemment, la course sera commentée en français dans une petite heure maintenant sur notre antenne télé et sur ce direct internet. C'est en breton que nous suivons la course avec Louis Leroux, un des grands connaisseurs du vélo ici dans le Léon, et en tout cas n'hésitez pas à vous connecter à brancher, allumer votre téléviseur vers 15h30 tout à l'heure pour suivre le final de ce Tro Bro Léon. Agentistro juste ebrezounek evit peurest an avardeiz, met avechou et morvad et zeuzi et tut. Nous on kebrezounek o heulia pez a diskouezon, pegur evel just o mosse et tut gwelet memestra a course a Bretor. Ja, ben na et tout an dud ar vro France, hag a memez a vrouio kichen, e helen gwelet a redadek, ma trehen ne kompren an tro balavarez pa da brezounek, mais
gwele ran ar bro diom zo vraiment pen ar bet hag a zeus anchou brao, zeus ribinou brao, a zeus rederien peguer reder mintin eus kemeret dio c'hoar, kan c'hoar a dregon reder, neus kemeret pers da an taol lor amal an iliz da unig eranter, e ben neus gret deja peguer no a daou an a c'hoar kilomet dovar, e ben e veloc'h men tostad de al an iliz, me nik ene gai hoaz a peguer zeus diwar a lorch, me pa ne gai an iliz jo mo hoaz deo anterkant kilomet dovar, setu nik ene gai hoaz. Ninke dem gavet morvad eo ur blijadur evit de Maxime Cam a dirag a ez eus begwelet tud var vordanen, un nebeut tud zo memestra var vordanen gant ur panel ale Max Cam morvad eo ye un doare dre ma war ne heloke be a touez ar regenta fer fin da ziskouez emañ ahe var e zouarou pe tampedam e zouarou e deus o pod ar vro va just un doare oie da gaout plijadur var an enchou an avezmat. Ah ya, en eus metro da liez da pasial war an anchouze, peguer mo chom kichet me kaftin an derne eo ganet hag a chom an division bremañ. Ben, Maxime, naout mat deskreat hag a tro mal a davod, zeus ket kalz a dud war a bord an anchou peguer zeus kreat balmo da c'hovid naotek zeus raket operatasiun, setu an dud ninket dud da velet re peguer neus ket droad da velet da linien a fin a redadek, neus ket droad d'an da zelet, setu an dud zo entamit bin ben neus ket c'hon bouj kal, setu pa vez a redadek pasial kichen o ger, ez an da velet neo mai o pelor, ez entamit bin a pelor, bez un ket da la diliz pe ren ket tostad da lin a fin a redadek. Bremaik evio gwelet gwell ar c'hoaz bro leon deus an nier, bremaik evio un helikopter ar viz askel ganniom o tiskouez ar redadek vid ar poet e maom gant daou vartan ahe o tiskouez hag an dud en araog hag ar bagad penna bremaik evio ye eus ket dennou deus an duel hag pegen brao eo gwelet just a walar an dud pennoz ar sporterien evel just medier an dre moelioù pegen brao eo aochou bro leon a kostez lan iliz a skouer an aberar a gal. Ya, beren ket lavaret benau kesur a c'har dre askel ez afe en eer bamo re avel ma tre ezeus, setu betegen vez ken golet an imajou gant a motoioù. Setu ni kesur e veche golet imajou de an eer. A yo, ben da gaet eo. En gavet eo e revet eo ar viz askel en eer vid diskouez deom neuze ie evel just pedaoz pegen buan eza ar gorsarien met ie evit diskouez pegen brao eo aochou bro leon an man aochou a douarou evel just golet evez dreistol an douar vid ar poet setu ur venuten anter a tao evit a naou c'horser a zo dirag en o zouez penoz meur a daou courser deus Moral Alexis Brunel deus a skipal Groupama hag Maxime Cam deus skipal BNB meur a gourseral a zo ie e main dirag a pawe ouspen en eurvez bremañ War na raog ya re zo iet bo e pol ho, ni pa no kroget ni no ket gwezet pe a hevedon, me mezon jare zo iet kostez guital meze pe por spoder eniet war na raog hag emein e tao setu da zo an dravat hag beren ker lavarat pouez a re eus ereder Brunel der ha skipal Groupama Française des Jeux da houdez eus kam trom eus lavaret da houdez eus Aristide bar zez kot der Canadien Pasco en espagnol, Grossou et Roumanie, ya. C'est tu a rezo war na raoug, zeus tañ bien tout a vroioù. Daou reder de haskipal Roumelil zuzier. Bon, quasiment tout a skipalioù a bouez a zo ie neus ket denebet de skipal Warren Barguil, neus ket denebet de skipal a Lotto ket nebet, met memestra ez eus kalzik skipalioù dirag. Ya, me a reheme kaftin a rederien zo labourat prepari an doarou da ar maout zo barz a skipal. Setu eus skeuret re a droad deo don war na raoug a pen a redadek. Me kaftin ma vehin tao war na raoug da bod in elekert da labourat.
C'est La- tu arrêt derrière so khanagout brama et bourg giseni. I mean on da drei en tu diu da bakat a Churnik. Aga da hule a Churnik et drei en tu kreis. Da van costes Carvaro. He ne a chreach so zerpris a Guela Sever. C'est tu da hule et attaquen Ribinu costes Plougarné a Rouanek. Aga a he o antrao risque da enfin mekaftin et charge. Ur fro marhouar neo davat bro penaos bro Guiseni, les neven, l'anilis, ur fro l'ar mavez mariad a coursou marhouar. Ja, beran karlavaret kostet navan an TPLCL zoreg an eskipal tud bijdio a ma huan var daouz ervez hag a tout a revela maturien de ha bro reiz e zo a ermis o paset a redadek se da houde en a vezan lan arvili zo sikokros hag a bo e palho e vez savet naheg a Jean-Louis hag a erio an der zerio unen yaouang neus kemeren fin unen yaouang kosa draie e retret ma barileve ma deja. Mais Patrick Leher neus kemeren ahe. Bon, mais Nikedeaz an skipalioù zo sevel a rederien se gi Jean-Paul lama an dud du kemeroat a red yaouang nag en ket kalz setu me zaoun en tamin poen ne zo matrehe a regoz ve ho regoz a gaman ket dud a red yaouang e ben tout a red a dekouch matrehe ve ho keret ken setu na nikevat quoi nikemat. Ne ket saut ar yaouang gant ar marhouan eget ar rumadou kosa amañ e vro. Yo, a red yaouang blij deo, men eus ket c'hant kregi ken da sevel an traoù nahe peogwir eo e sakre labour. Tout a rema rarederien bremañ gom raoza. En eus komanse nahe pa eo kediez, hag an traoù beploaz gom sur diesor sécurité da houde plan vigipirat zraket tout an aioù tro la niniz amañ bez raket lakat trakterien da stenka an enchou baouen e gao da Covid-19 na zo endra mur a lavour neus ket droit da gao tud setu nikedeaz jom rebel an dud e no c'hondo barken re a lavour vid no pas goulet tud don da vele a rederien na niket an dravat me an traoù zo nahe setu bez raket a lezen. Er sapret tol fall a zo bet roet gant a c'hovid nantek da c'hoursou marhouarn d'ar sport re vras evel just met da c'hoursou marhouarn ur bern zo bet nulet chanjon eus deus varlene tro broleon hag ur bern redadeg oual oan ket bet dalc'het a oa bet nulet pen da ben ar blam an c'hoaz eus bet nulet bet daleet ur bern redadegou setu perak emañ penaos tro broleon ar loden ar pevar e loden nemeken deus kip pro France ar blamañ pa oa bet mur a goursou. Ya, mais ben, Ya. Nikedeaz sevel, Jean-Paul et Bich Kamander, et ben, gom laka tout an traoù nou blaz, tud zo chukernean da la kanahe, mais Nikedeaz l'od gemeraoun, ben, eche numanak ba skipa laoun naouzer, kwez a klan, hag a nahe ni neus gret digwen paset, hag a digwen araouk, an test PCR, ma eche unen klan, bah, tout dans dud zo labourat et chom obligé da jom eger pa da istervez piou reiche a labour. Nikedeaz, c'est tu vraiment moi neus tout an dud zo labourat on commençait bar a wajet peogwir mom varom leve. Mais a yaouang ne zon ket giz ma lavaren dabot, c'est tu a regoz neus aouniel be ha klan, Nikedeaz. Ma teze oa ket komprenet gant an dud, mais ne ket tud a vicher ar avardro a c'hourtouze tout a skipel e a zo tud a youlva, tud deus c'hoant a blij deo ar marhouarn kenan, mais tout an dud se a zeu vid ar blijadur, vid nentra. Ya. Guireo, l'autre zo a bo penkanta, mais zo bo pemzek loaz zo à peu près. Mais Guireo, kosar de rom, a yaouang vez ket kai kalz, beren ker lavarat a yaouang reng labourat, var zuzin er ket gwez da goneo. Se tu a gom labourat, hag a da houde peogwir vraiment da zaizir der hanoz, ez renket mont da gousket tromaj lavaret, Nikedeaz. Mais eruzamant a regoz zo a hoaz, mais pa veho kegen ar e goz, même zaoul ne veche kegen red a degou kisa tro broleon. Jean-Paul zo c'hoaz diaouang ni ben, mais a c'horf zo kosar del real. Evel just.
Bremeg e oa mokozial gant courserien just a raog a loja zo bet tro neger an ter. Amman e l'anilis hag klevet eveze da skouer courserien deus bro Belgique a gomz deus tro broleon evel m'avait fait ur course klassel, une classique qui se lavaret et lavaret arien en ol du der Belgique a navez tro broleon kozial arien deus Ribindou et qui m'avait fait gir galek deus ar geriadur André oa farsus kinan hag ol o deus roan beatrer amman irio evit tro broleon. Ya, gwireo a Belgique zo Broel de ha Breiz tout plijadur da ma hour an deo hag a rehe zo tud gwenevez a Belgique zo smur a duet vez tao sellet de ha c'hourchou évidemment hag a rederien Belge zo bet alies de da rede dama hag a neus kreet kaoz deo e Breiz a oun eus e courchou drôle treuz a parkeier figur a Belgique neus bet tao kre courchou dies anchou bien mais anchou goudronet tao quoi hag amañ no kledano Ribindou setu bar skipalioù Belge sa re neus ron don beploaz zama da redet mais da houde ni ket a rederien ze gom desedo an deud zo pen neo e gaz neo figur a tro voleon zo e redadek mais var ar bloaz zeus merainial a tro a France, tro en Italie, tro en Espagne setu mais a rema zo deud maison Gilbert e zo a herio me la var deo renez a rei kaoz da houde de redadek e neus navezen ei deja figur neus begret eil an daouvel tri ni ket a heon setu neus begret naiz a redadek gant er zale do pase da he an o lavaret e no kezo usken edo kamdi esse setu klevet an den ge Gilbert lavaret da he Philippe Gilbert, Ja. meur avech betrer barz penoz Paris-Roubaix, betrer meur avech barz ah ya e neus gonezet maout ar bet bedel blavez Paris-Roubaix neus gonezet Tour des Flandres neus gonezet Tour de Lombardie neus gonezet Les Bastogners neus gonezet hag a balavechou edo a redadek amañ e ladiniz memez dervez edo l'Amstel Gold Race an Hollande a neus gonezet ar e pedergwich setu hele ket don da ladiniz c'est tu ped lavaredion ma mitinman an notre Philippe Gilbert de skipail l'auto lavaret aredion mémoire Juan don endro evel just met Amstel Gold Race doa unan eus ar c'hoursoù a blij din ar muia ne oa ket posub din dibab mont betek broleon a chom ep bea barz en Amstel setu ar bremañ eve cheñchet an deiziad hag e hel bremañ ober an daou redadek hag emañ amañ irio a neket evit pourmen Ah, an aez non. o sklier nag e gamalad John de Genkolb nag Frédéric Bacart ken nebeut lot zo amañ deut evit klask beak Baptiste Plankert on eus komzet gant a ie bremeg e a lavarediom ne ket deut e zo bet eil daou vlaso peneus zo bet trec'h zo bet eil daou vlaso e Ah, neus ja. troan be a barz ar podium a var ar plas kentañ ar valman. Ya, a rema zo deud a Belgiet me zevet ahe c'hobar redadek se neus ron don den indro plijout neus gredeo hag a surtout e gozen da han ahe e pa vehen e ger da houde e Belgique blamon ahe tout an dud de Belgique en aiz a tro poleon kle neus anno hag a Belgiet zo bet coursi amañ a kozel da tro poleon setu da houde a reyaoueng neus ron don den indro setu a Setu rederiet vraiment- Chaneg a out ne ar kervaro gwele beus a zo pen ar c'hlear zo peverzek trigant ne zave en televizion neus ket gwele kalz an diferans me la a deoc'h an diesker zo koumaz bet a kalet deja A golevez du stu ne joum nemet pem segonden a dahugen lance gant ar stroladze unan zo deus divizet de oa echu vitan echu. ahe evit Maxime Cam ne ket pel be a echu ken nebeut hag evit ar bagad a zo just trokein hag a zo pignat gant ar c'herze e mamm ahe e tre guiseni a plougerne Ya. guiseni tao giseni tao ya e mamm o kuita d'an aout evit pel evit mon endro e tomik barz an douarou hag e mamm davad o kreg e mamm davad ar c'hours o kregi ahe bremañ ya malheureusement echu an affaire evit Maxime Cam breton a penoz pod ar vro an a eloke mont kalspellor gant ar strola dirak. ya setu a rederien ma main zo tisken da bakat troueroun a treuzin an an giseni plougerne hag a efas var a un
sevel entamik, très anti, egachai, et voilà, var a ribin kostez a Rouanek, et ribin ara 3 km pemkant. E ben la var deoc'h enez erei o poan. A real trokein e vin kebel da bakaneo ben fin a ribin. Ribinou. C'hwer ribin war nugen a zo hag emañ enez zo a 6 vet unan eus are ira 3 Ya. km an ter. Evit strolad an araoug vo an aer raio poant sur a walar pat 3 km an ter gant ar bag a trokein o klasat pakaneo. Ja. Mais berek a lavaret a ribin se niket a diez, enfin 10 eo, mais 10 ken era. Setu panegain bar sa ribin ou kostez plogerno, a hegum sevel entamit setu o 10 or. A he batre an an a hegum sevel a eiz dregan ni keson, mais po an era an jesker, po an era an jesker. Setu a hemen chanegaout bar sa ribin se. Hag a hevel le ker foen no rastel leo. A foen no rastel met tud zo ahe evit rei penaos rei nerz deo memestra blijadur eo golet memestra kemendal a dud war vord an enchou. En em c'houlenn a rem a raog ar c'hours bremaik Louis ma vichet tud sonjal a reidion me vichet tud pegur ne c'hell er ket don amañ var a linen locha hag a linen em gaout e lan iliz evel boaz ar bern miliad kantadou pe miliadou a dud a vez beploaz sanset amañ. Ne c'hell er ket d'ober an drahe ar blamañ a blamour da c'hlañ vedre de Covid-19, met tu zo var vord an enchou et reistol bar za ribinou evit rei nerz da rederien gant ar a plijadur. Ja, gwiro, berek a lavaret na era pujadur ken an deom. An den de har breiz o tetu a walach. Mont da lavaret dean, chom e ger, a redadeg pasi a lekichet, nan. Jerek laka de gendarme betek faz da bebdi, nendal frez eudor an dud zo dud da zelet. Hag an a plijadur da naus aerien trobroleon na malanilis. Gwelebeus a ez an dilou. Setu davod denegain e troen entu diou, entu gleiz, hag ez eus e frapat kan an terkanmet gant sevel kichoman da eiz a deg dregan, hag an nan zo kalet el de a pavi jou. Setu gwelebeus a rederen loz o terri ma a stal an araouk. Now e oan bremaik ni nemet c'hwer ken dirak var pen araoug ne a c'hours tro broleon daouvil unan var nugen. Don ema dan nol rezo renem luga var ar skram var France 3 Breiz, var lerien internet France 3 Breiz, laouen braz om vechous pen o tibuna a c'hourse e brezoun nek pen da ben, assemblez gant Louis Leroux, ur pot a navez mad ar marc'houarn a treistol marc'houarn e broleon rag aouza chikour ara da aouza meur a redadek a tro broleon evel just. Setu laouen braz omp be assemblez gagnor irio evit meur a eurvez marc'houarn var eun var France 3 a ben nebeud minutennoù vraiment e vo tu dior ben un anterreur vez benag e vo tu dior sellet ouz a c'hours var an tele ye e galeg ar vechman, met tu vo deoc'h m'appel deoc'h ken derel da gila ouz a pezal a varom ni e brezounek mais neuhe deux deo memestra tro broleon davea c'hours brudet mad hag a zach sa pret courserien vraiment. Pa oa kroget daou ugen loaso, pe dost, kajimant daou ugen loaso, ne jonge ket morvat da Jean-Paul Melouet et tefe davea ur monument nevel se. Nan, Jean-Paul neus gret a redadeg nik evit na heio, Jean-Paul neus gret pigur a blijede a mahour, hag a nor c'hon Jean-Paul gom sonjal kenan, hag neus lavaret mereng lakat en dramen a gal, setu no lake a ribinou, hag a beploaz a neus lavaret dabot a ribinou zo augmentet beploaz, hag a bremañ en ahe a redadeg se, e o bet an den kanta neus gret ahe, hag a bremañ vez get e redadeg vras en Itali o a Strade Blanche, hag a re neus kichoman spen an 50 km da ribin, hag a zo unan da har vras a bremañ, me Jean-Paul pezh am eus belavar din e poent zo ma mechebet lakeat der brevet en toumenak, me mecheke bedium dober tro broleon, me mecheke le be va tranquil e ger, pegur veler Paris Tour bremañ vez get Kopiet evez e bepler. Kopiet evez bepler, hag a tout
tout dans aérien bras, vraiment, le rond d'académie bars Uredalek, mais la fédération n'est pas d'accord, hein. C'est tu Nikélias d'Obara. Nekeliez, hag evel just e lak ur blaz disañvel kren da reda d'egze, gwele deve da ebet just var ur skrammoù nebeut minuten ouzo, e oa bet toulet e rod gant unan deus a re a zo toueska a re grefa sur a wal ar rio Christophe Laporte, deus a skipail Cofidis, toulet e rod, gwell ar toula e rod bremañ, eget ben nervez benag ahan, rag nez a ket revu un c'hoaz an traoù, gelet a raio donendro barz a strobat, met traoù a seursier c'hell c'hoarvezout da force piou, tout la rod, koueza, non pas ruta un tro pe un distro, an drae oa lak ur blaz disañvel kenan da c'hours. Ja, Guirao, malheureusement, on a trop d'agafgato crévi. Alias, vis la varette, pas ver qui est sûr, war ma hourn, et ben, il se ramasse dans mes rules. Pas ver prest, à main, et vis qui gwelet. Bon, malheureusement, vichou n'agaf mais ça. Mais Guirao, nous scadium d'un énergie, pel main hoas, fin d'un agaf de la ninisama. Mais alias, et zoen justu, dilou a walach. Ma joumen rebel war l'air da stanka an amzer, ben hellen ket donendro. Mais vichou war ribin pa vezez da unan, ez a brawit dilouar vit tout da strolat. Il veut juste un ol gourserien dans eus gwelet ar mitilman, an ol pe dost a lavaredium, e oa ret evel just kaout ber kre, koziet o deus ol deus ur c'hours evit penoz a un dut costaud, brezelurien zo ken, les guerriers, vez e lavarediom bremaik, mais ret eo kao chans ie. Ret eo kao chans rak kalz traoù ar c'hell c'hoarvezout war ur ribin e mosse, evel just war an en, e c'heller kaout ur guden gant ar marc'houarn, mais war ur ribin e mosse, evel just ez eus kalz muioc'h ar risk. Ja, beren kalavaret, reder alias neus gonezet trobroleon, eo kre. Neus passet partout, hag a neus bet chans. Traoù dra ar enker kaout, mais na eo an traoù, bon war da raoug nekelias, kre enker beha. Astrolat betegan zo bras oas, mais men continue a ribin, neus 3 kilomet daou, hag a dabot ne gain bar... Tre a gleiz. Ouais, très glazed. Ne gain kreiz ke ar roanek, hag a da houdez an da bakat a ribinal, hag a evel or pa rentre pas ein barz a ribin, an nan nikeledon, hag a edroen kalet tu diou. C'est tu... Même ez aoun ez a fait l'autre var un. A ribin oa na vezez mat e Louis pe gwir peus lakiet ou tremenet dreno meuravech evit lakat panelou, evit klas gwelet peler eo dangerus a peler eve fe red lavaret ar gourserien diwalit amman eo dangerus or eget lec'hal. Peseurt ribidou zo a rezie sa. Are nevez a ni nevez zo bet dijoloet gant Jean-Paul Melouet ar vechman c'hoaz? Non, ben, ni neus kaet kostez l'an dernier, zeus ket kalz a paizantet da basiel barz, parce que a entendre avec labourat d'an douar, setu gant an traoù agricol neus bremañ da labourat zo traoù pouner, hag a plougarle, neus are a ribinus zo bet stanket pamzek d'arvez zo deja. Hag a da houde, e ben, a labour e continu, setu a main rul zo bet tout sorti d'endro, le jaket steril fin var a gore, hag a zuzun diveza, a neus paset war la un tracteur, a Airbros, da gastout da mean rul war a c'hostechou. A rapat ve fe re a vein rul me meustra, evit Non. vid a rojou ne ket posub. Nan eo a tamit bien a peza maraoun da rederien. Attention, evel e televizion da varet de veche cheers, maintenant an a daouet anter a trei distrei. Me kastenenez a ribin se o a gwasa gant an amen rul. Betek gernamez pas sortien. A reban eo paset da man eus ket krevet, da houdet ne grevin ket. Are vot paset da he e tout la o rojou Ya, evit tre bon mad an traoù evito. Ouais, da houde an traoù ver o mat, me enez eo a ribin zo bet labourat muioc'h an tranterioù nen, o kas lizier, o kas tail,
Bah, arrêt rien de voir à l'amour, hein, mais Nickelas, là, a un chose c'est propre. Mais tout le garni, nous grade de l'amour. Hein. L'analyse à Mazoével, là, on passait 10 jours de bonne merde, 10 gouverneurs de bonne merde. Ben, on est d'avoir des responsables intiquiers, d'avoir des machines de passer à un tracteur en arbre-brosse. D'avoir des merdes, on est d'avoir une garantie. D'avoir une garantie de grade d'avoir des merdes, là, ils ont plus de trône. On a le dud a fait le dio, ve fait tremen fait mad en trao et vite trop brûlé, on peut guérir ro le mestra, après skeden deux arvro, quand skeden ou kair, vraiment z beglao vraiment deux en observrao endro, a gandrai sort penons garten post vrao deux bro en aberiou, bro Léon Drevras. Ja, Guireo, men var an doaro vraiment ben la he an dut gwenemes bet les damen an tut on er vakansou hag a zien da velet an office tourisme da hulen per hello a meneam da gwenet en télévision selet de hared alexe pegain brao edo c'est tu grâce à vraiment en télévision et helen don da velet penaos eo an trao e ben na zo en dravat an dut de gredalies ah non, c'est ce que je sais le à Rederian. Mais non, tout zo de Zo au seledier de skedenou ar skinwell à cette superag et Kendall France Tri juste à Wallard da zisquez ar skedenou ze peploas skedenou veler ae divar visaskel de dom endro et juste par exemple douarou des momket var arbord armour ket mais premaig et vimendro var vord en aber var vord armour hag e veo skedenou kaer treret da velet hag andrei a zach e vel just touriste d'ervro hag a blij d'un dut en manye gwelet obro deux annuel andrei vez ket gwelet da liez gwelet e vez da varet robroleon. Ja, mais je vais goler tout cause. Et comme ça, là, trop broléon. Vraiment, il a ou dit passer à la télévision. N'avez un qui d'arrêt derrière, dit qu'il veut d'arrêt derrière, non, mais dans cette animation, vous êtes gagné. Et blisdéo, Pegameurus, une daoule, golet ou dit passer d'une télévision. C'est une arrière trop, c'est drôle. Ma tese Cameron Paul tret d'armarizé de ar scrum même chose de va mamgo ça va au chaume n'épelle de zaman et les nevet elle doit pailler bugur d'armarizé vez écrire d'Andrei tu da adremene a di da verza photo anti de annuel Andrei a gusté kirkinon photo d'avait da la cadre salon ça use d'argiminal pe mewar a changemeuse de Vamamgos doit payer nous ouki petkan lure d'armarizé et vide André a tese et relandu d'ober André deux ozi gant ar scrum télé ne. Ja, mais da houler un calavar dit vichou vous golet da trocain a moto arrêt derrière anti parce que golet mais en doute pesam a vigio pas vous golet a askel animachu de haner na he bligio oh vodi zo ai tous an doaro gave ke dine do cambra aussi ai min brame khanegaud ribin kerfaven da bakat de montroze geruel ze ai be pris pen 4 sous passé de varananse la bourse begreat stérile blekiat a rouleau zo be compresseur zo passé vargoré aga ba mer applicadur din gonet penans eo prop ba ribin vraiment pigon in naoun na penkata zuzun e chike begadek passer al bars e ben la applicadur gonet en deux de gré au labour a chon c'est passé mat c'est tu Bon da la varedor guerrier diverben potre da a mehed a camera a zo var ar motoioù ae o tiskwez diom ar c'hours gole peus penons e tiskwez e veze gwele mad penons a stad an dou stad an en du stu stad a ribin ae golevez zeus pri main gleb un tammig lec'hiouzo hag andrei zo ur sapre labour vegret gant potre da camera var ar moto. ja en dut alias ne meranten kekon bravo animajou mais en dut zo laboura troma lavarez var a moto mais il est surtout sur trokein quand a camera na er kwes o kemer imajou viz nahe eh ben beran kalavaret en naiz o bravo hag ember heller lavaradio c'huibus gremat do labour naiz o sur. Et a nekelez gant seurdenchou golevez ae zeus pouloudour l'erman l'air
hag Funky en tammig ne morvad evit a rezo avez gwelet du stu e pen a dre ar peloton, pen a dre ar bagad evit a reze evo ir ar c'hours sur war. Ja, hag neus ket gwelet eus deja kollet en ugen menak, a strolat vras neus diminuet. Setu da houde pasien e geruel, hag meus grek kaoz dit pen kanta da houde mern, meus aoun e cheg dour bar za rivintze. Da c'han a gaout a ragoun a gaout war a nabara, c'haoun kostez prat pol. Eh ben, mes anges, ma eus bet avel a wall ar veo kegen a zour, me nendal evi in gwahet a raoug an eur. Aliez pa veler poltriji kaer deus Trobrole, on e songer penoz c'houmoul poultren douar avechou tro dro d'ar rederien, pa vez serr an douar, irio e disavel mad an trao. Peta zo diesor evit ar gorsaien, pa vez serr, pe pa vez gleb emose. Ba me kaftin an amzer se tamit bien glim deo zo esor. Karnendal e vehen c'hwezi a poultren gom staga partout, neus poan ne zoulagat, setu neve agazat didour, neve an ken mad an anchou, skoaza e bremañ, e ben zeus ket reabri, zeus ket poultren, zan gwestator en tamit ba ar zaebinou, ben deo eo en dravat. Ninke prop memestra goleve rochedou da skwer Alexis Brunel pod FDJ gant en iverenen Varnugen neket memez liou eget pet kenta ar c'hours ini penaos pot a skipel delko memestra met chonj meus gureo daou vlaso pen Andrea Vendram pa oa nem gavet oa ranket no ranket nem walc'hi rog respond d'ar gazetennerien ken louz oa e drem, ken louz oa e tout des rochet die. Ya, guireo, beren kalavaret frères d'or pa noechu a redadeg a inke da friko du stu, pu guire louz i vehan, a ez eus ereder e geruel pilet bar za c'hointro, oez an ket perak. Ne ket bet ez dean trei bar za c'hointrose. Ba tre neus touchet ro d'unenal, na e liez renka do varatasiun. Tiens, ema a ribin amañ yo, la war an deoc'h e near a ez eus touloù dour, ba tre eo bet sehet, ba me gaftin bet sehet, vel an eus kegen a dour en ana, a emen tostat de ha near, an avel neus kaset an dour kuit. Choubar a tamit bien da markou en touloù a. Voilà, rinclus e c'hellbea memestra, seblantou dara bea penaos dru, kiz la varet evit an tachen ou mel droad amañ eus dour memestra. Lipouz. Pa vo pateuio ur strolat brasor bremaik e vo redio diwal mat rag a reze bon vo diez dio nol c'helinke gwele den araoug quoi. Ya. A setu ur strolat o ton emiez deus ar bagad penna matese pe diez dio gouzout piou peler e pler edo ar gourserien ze. A rezo, de meaz de ar ribin trostat de ar prat pol, d'an dron en dro trozek plougerne. Setu, oez an ket pe tut ton de ar trokain be krevet, ou tut sortir de ar strolat vras. Oez an ket eus ket gwele gant imachou. Rochedou arkea zo begwelet da skouer, setu, pez a oa mo lavaret bremaik ahe, evit mon e barz ar ribin e rang an ol, Starda, Freni hag lod ninke bet war evez hag ez eus un neub diouto zo pilet war an en gwelet evez ae unan neus gre lamp chouk eben reziveza devet o Starda e rojou. Ya, me zonj a rederien lod zo koumaz bet a skuiz deja. En eus gret kichoman kan a 30 km, setu an dut zo koumaz bet a skuiz. Kant da ugen zo ken, kant da ugen kilomet zo begret. A baoe a loja hag a oa amañ e lan iliz e kreiz broleon bremaik tro enegeur an ter. Hag kregiar an divesker dave a kalet evit lod sur war. Hag a pa vez er skuiz emose ne eus ket ar memeus reflex, ne ket droket ar pen
MMSMO de get boas. Non, pas comme Dilou, c'est tu à l'âme, so, heureusement les gens qui Dilou qui n'ont, juste trahi matre de na pamzeg an eur, mais bon, pilet de omesta, mais vichou ves mieux habon pas ves pilet, questa du be ha rullet varanan, mais a hohen ves ketenet, mais mieux habon dans l'articulation. Ja, c'est tu stock crin fort hel RBA dristol en eus gret de l'homme a us de varouan quasiment a c'hor serze bon diez be ar pen a-raok pa vez ar kweze de mosse Tommy Gabretor. Ja, na alias da houde pa ves partie du stu a c'horf zo tom, nes ket boan, mais da houde dek ugen kilomet da boan en egav, hag a vichou ves rek a choumaza, na ni kedez de oa. A son jal arrière et courserien zo hag a gustum que point meur a vis var l'air be a kweze de mosse son jal arrière da square et Thibaut Pinot eus bet de la misère var l'aîné et pas trop arvro hag neke neza ket kalz gwelloc'h c'hoaz gatañ ne zeuke da ben da kavout même eus live ket den noir raok setu pilat var velo ne ket morse un dra dister. Non, berek a lavarna en lot zo kalet nou ben. Hag a pa vez kalet nou ben, a c'horf e gom ez a meio a goloc'h an traoù dilou a walac'h. Me Pinot alias pez a man a ganta ya oen ez a red er brase. Pa e c'horf ne vez ket mat, i ben ez a ket ie. Setu tout an traoù ne vez ket mat, hag a da houde an traoù gom streine. Hag a vez diez alias a walac'h kaout tout e semblez, me bezus rederien e bin an lies, hag e jamais arretet, pugur ba nou ben ve han mat justu. Et ben juste bon. Son jal a redion ve fe bet at paket matese ar strolat zo ur pen a-raok vit bremañ, bon, chomar a c'hoaz ur venu ten a kart deo, ne ket kalz, ne ket de deus ket divizet ar strolajou penna evel Arkea da skouer pe Lotto pe c'hoaz penoz ar skipail AG2R da blant tabars c'hoaz. Non, mais chomar a c'hoaz ki choman en er anter redadek, setu iopel a c'hoaz. D'habitude pan a gam Carvaro elias choumen na bet anter 50 km. Hag an aes paset Carmaro ba oe spen 50 km déjà. Pugur choumen er anter c'hoaz a redadek hag a ama tro laniniz neus diouich a man er karouar da pasial jena Et des ur ribin brao, iniz ur ribin a blidion. Daou vlaso betri blaso oa bet zo ken unan eus a re oa pen a-raok oa c'huite d'an en oa bet poan da paka real war l'air hag e tremener just kichen ar maner an re zo kaer penan. Hag a mezo paset d'ertanoz e barz a ribinti no bet smountet golet penaos edo choumet prop a ribinti memez a c'hlear davot un ero da zevel e choumen prop hag en e c'hlear se zo diez piguir amant bremañ men trei a kote o deveur hag a he d'abo eveloc'h nikelet an anan hag a diziskennen barz e c'hwintro dangereux kinon hag a da houde zain e c'hlear nikedir kan anter 50 met a spen dek dregan. Ae muur c'hoaz ket delec'hal ar pouzusa be a plaset mat e pen a-raok ar bagad penna rag modal ma ya un taol kuit da skouer e vez er rebel evit ad pakanio. Ma vez ar courserien en lostenad hir hag e mor er fin deus a lostenad ze e o tiposu bea barz a regenta er fin. Ja, bevelez a rederien zo neil war a gile. Setu ma mein ki choman nec'han war l'er, naer a daouhan petir an med a irder. Pa vez ranket ban 50 toulze, leskeners, hag deja, men leskeners beb kwintro, beb krear, an diekser a poan, hag giz ma zeus beglau, an diekser zo seach, zo devean be ha kalet, beveloc'h d'abo paset da nilis. Mais songe mereini e jomoaza. C'est tu l'autre basé même var a letot. Et ya, klas troucha, et touez gandut zoken da gandut sevel evit lesgel ar courserien. Mais la var a dire ha e o sun. Gwele beus
Ja. Iskizio memestra an dibabze tremen dre an l'air suna ben a fin ne ket Ja, met dieu deo. Mais je passé d'un figure à Rodadre et Droi au Goulou. C'est tu battre recommandation de pas pilote. Bon, un dibab zo begret gant lo deus ar gourserien mont dre an ent Ah. bera irio. Setu strolad ar pen a raog a zo kol unan hag unan ar gourserien skuiz. E oan c'hwer neus war a zeblant a ben nebeud evin pum pe bevar zo ken gwireo e choumer venuten anter gant ar strolad ze. Met sant tout derrière même stra et tu an divesker d'avea kalet mat vito hag neket de zareze hortozer vraiment kalzadra evit an trer amman fin var a linen et l'anilis. Mais zo, j'astro la bras, l'escaneo davant betek la délice, a gant roule pa veo passer la délice. Je mo c'hoaz amañ pa va negañ na ribin mezuel, an 50 km de va c'hoaz. C'est tu eren kakaoner c'hoaz, car na he an 50 km var a ribinou, zo oui c'hoaz. Un tomik chenchet eo vidare zo kustum d'avelet penons trobro leon beploaz gagnom. Un tomik chenchet eo en ar fin ne evel just e tremen meur a vech var a linen an moel an ilis. Met chenchet eo un tomik an trao. Ja, piguir a blama en zoen de ha plougerne pasen a poun paluden hag az an troze ker la nilis, pasen trogein la nilis, vit kemer ribin mezuel, da houde zoen var a linen fin a redadek, pasen trogein ar zal, ez an da houde da bakad an dioriz, da bakad a c'hoat no a c'hoajou hag a maner da houde pasen jina nan plougerno, hag da houde nagain dro an nier da paluden, ez en var a un da bakad landeda. C'est tu eran en droras, pigur an pane hotrozet an anse jomo. Dao igen kilomet de c'hoa dobar. Da houde pa neugret an dro a landeda. Ez un en dro da bakad la nilis ama mezuel, e pasen daro var a linen, trogein ar zal, ez en da houde da geroar an dro da zevel vid an taol leha an elgwich, a c'hler diez da kishan an plougerne, ez un en dro da bourg la nilis, e pasen da houde mezuel, pasen var a linen, ez un en dro da mezuel hag a fin a redadek da houde. C'est tu piguir a pasen men tergwich var a linen quoi. Da butut de veha. Ba vit finis daou, enfin pam tro soaz blanc tergwich quoi. Kan a c'hovid matre Jean-Paul de la varet el jach kalzadra. Piguir an dud de ve ho guerre celle en télévision, oez an ket. Mat. Bon, setu pez a reler lavaret d'an neurman deus trobro leon ur blijadur e deom evel just BA assemblez gandior evit tout an abardeiz ahe var amman emamni var a linen nem gaout amman e lan ilis. Bon, ar c'hours zo loc'het evel just kregiara an traoù d'avea diez evit ar sportourien, men ne ket divizet nentra. Penaos c'heller igina an traoù ahe ur vech voat bet dat paket ar strolad c'hwer a zo er pen a raoù. Oh ba me gaftin eo hag kontos en tamen oaz a men passe al ker plougerne da vant treze glidia da bakal desmel hag da houde pas un dro en again dilou a vala la nilis hag a jomo an 50 km de c'hoaz dobar me gaftin da skipadio bras e ve golet laka do friou var na raouk poen neo deo kemer an traoù tre ou daouan. C'est tu golet ja astro la bras zo diminuet braouig. Rederien zo neus legiet deja den em voari. Ar e grefa dirak setu are zo un tomik gouanors kuisor nin kebegouez da eulia barz ar ribinou divea ahe piou eo ar skipaliou ar anker diwalouto da change Louis Rio. Ah ben, trom la varez davot AGR Citroën na reher a skipal se ou rederien zo deja neus labouret a l'auto soudal ne oie a skipal arkea ni kebe gwele kalz. Davot maison je vais golet d'une manak a hemein trokein hotos areal e gemer che pers da baka da rezo var na raouk, c'est tu main tranquille var l'air. Evit a vech kenta emañ
Warren Bargil an ini a zo Tom Mouskalon kemen a vretonet a zo ken a c'halaouet a baoe ma oa bet a rochet melen a ruz gantañ war tro ar vro. Evit ar vez kenta emañ o kemer pers e tro broleon peogwir betegen e vez e redet da vare ar redadegou klasik ahe barz ar Flandrez. Hag a blij deon ar c'horsouze, setu ne c'helle ket don betegamant, hag laouen kenan e oa metimant lavaret en eus deom, e oa laouen kenan da gemer pers. Guireo e lavare barz ar gazeten kavet tiez pa oa bet var an dachel, me c'hoant braz a oa gantañ memestra klas beat touez ar regenta. Ya, mais boe pol ho no randon, mais enez giz maeno e red er bras, ba skipalze, e vede e renke mondo bar tomalavage da classique des Flandres. Hag an oket droit da zon amañ. Figur da houde e program edo 20 000 vakanzo, karga a bateri in dro, ve a prez vid do tobar tro a vro. Hag e blama figur seus ket bere a redadelegou, hag a neus gret a redadou bras e an Flandre, hag a place do bet, me e blama figur neus ron don hag a arkea zo eskipal breiz. Setu maison, je roet troet dean, me je lavare dean do baratasiun mesta. Peguir an tro ar ro nag avdilou war l'ech. Ya, puant kenan, deus amañ e locho ie, deus ar vroman e locho tro bro France, tro ar vro, a ben miz, un tammig muur eget miz, bremañ, deus da c'hwer war nugen a viz even e locho neue ar tennat kenta deus Brest evidement da landerne, bremaik e oa tremenet tro broleon var lo deus an enchou hag a vo gwelet en dervese, e barz tro a vro da skouer ur c'her hag a vo krer an digouez da c'hwer war nugen a viz even, krer penaos la fosse au loup vez lavaret. Ya, Jean-Paul Mekaftin, nikedet da kampel, trozeg kostel korn konket daoun. Nikedet betegeno, peguir no c'hon pasial landerne, hag a pasial war a linen fin a redadeg vid an derveskanta vid an Tour de France. Hag a bravoet da rederen zo a erio, hag a e basio war an anse vid an tro ar ro, setu men o sellet teski penaos veho an dervese. Me vid a tro ar ro, niket da pasial erin, peguir veho fin a redadeg setu veho renkerbe ha kre vid sevel ar c'hlerse. Ijin ar reler ober, e vefe ur course evit courserien evel nevez er kerroaz ma veo Philippe Gilbert var tro ar vro, me tud evel Julien Alaphilippe, pe da skouer tudal hag a blij deo ar c'herc'hou a evit kalet a walar eo evit tud emose. Ya, me a frappat diesa zo a 3 km, enfin 2 km anter, 3 km de ha fin a linen. An traoù. En trao, hag a maison, ma veche vet an Nendal, fin a redadeg, e cheve egwellor, parce que are ba c'hre ar soun e helen mont kuit, met de houder anker da ha an taoul, mont beteg ene ar 3 km, nik e dir, me pa ver servet e c'hre ar soun a raok start, e ben anker kao diesker, don beteg a fin a linen a redadeg se. Bon, ne an aevo euliet da ben miz benag, tomig muor, var etchou penaos Breiz, pegur e veho, pevar zenat e Breiz ar blamañ neus ket bet var lene, ar blamañ on bet ez eus bet divizet tremen ur pen a brao amzer e Breiz, setu e veho ez aio neue ar courserien deus Brest da landerne, deus peroz girek betek mur gant ur sapre linen den em gaudie en dervese, hag ez ain un tammig peller var zu Breizuel da houde, me bet pat pevar dervez e vo gouel ar marc'houarn e Breiz, met kregier an traoù irio, gouel ar marc'houarn a zo irio e Laniliz hag e broleon, gant tro broleon, hag a zo loc'het bremaik amañ tro eneger an ter deus Laniliz, emañ ar gourserien o tostad tamm deus Laniliz ben 10 minuten a c'han e vezin gwelet amañ var a linen. Ya, 10 minuten menak ar kergotas. A men bremaik kostez plougerne, men do war an dro a man lesbel e plougerne un kostez lia. Hag a ribin nik e diez, met dangereux eo pegur gom disken. A men en trao vez gwelet ar ganol an abarach, setu aoun me veche lamchou barzai, pegur didou kenaz a ribin, me bon,
Lekiat eus traoù da lavar deo, dobaratasiun, an disken zo dangerus a walach. Na ema ma kepel, kolen eus davod a igabaradet, me choumara hai, me gaftin panaga o lanilis davod le ho kegen an ers. C'est tu hocho an traoù. Et même tremenet eo a penaos a lance dignan ur vunuten bremañ evit arstrolad naraog a bawe matese 100 km bennak bremañ ur strolad l'er magaver tao pevar courser pevar naou e oant bremaik pevar in bremañ gant unan duto Alexis Brunel hag a veler amañ gant e rochet FDJ gant an iveren unan varnugen diskouez e dodo evel just rochet o skipalioù met emañ ar pakad a he o irad golet ereir eza buan ur an traoù. Ya, ahe me in varan disken ar ederien, setu maison strogain me in koumans lavaret an 50 km, poen neo lakad an traoù nou blas. Mais maison, j'ai passé une varalinen et une roas var narauk. Mais da houde pa veo passé de man kerouar da houde da passé le gin an plougarne en traoù matre e jan joeno. A fos pena on zareno pon nous esker pa ven egal ba rerse. C'est tu bon an eol se dondro passé el ra gant navel glau ze skere après-midi même da houde merde même moi on ni chevere a glau da houde merde maintenant an avel de hamour gom c'hweza kinan, setu aval kenou zo bet kaset da bourben, an avel se de hamour. Ya kaset a aval kenou ar humoul da bourmen lavaret a red e oant pevar met unan zo dirak mestra neus kemeret an tammig lans bon tammig nerza poent dive a he gouzout a reont force penaos eo echu an abad en evit. Oh ouais. Ouais, rabodeo, mais matre neus ron pasiel da ganta war a linen andro ganta, e ker l'anilis ama. Bon, tiskouez i balto zo andro brao, hag na he hello lavaret, me zo negaet da ganta l'anilis, neho que konezit matre he, mais na he ho navaden. En doare d'ober ie golet arrière skeudennou kaer deus an aberioù amañ, bro an aberioù emañ e l'anilis Hervé Chroaz en abeg eo ie da velet ar bro deus an nuel gant an helikopter ar vizaskel ae hag an aer ie plijadur d'an dud e michans peus plijadur ie dirag o skram gant iom var lec'hien internet France 3 ma fel deoc'h eulia var ar memestro an abadenn var ar skinwell e c'hellit a ben un nebeud minutennoù bremañ lakad ar skinwell var France 3 Breiz evel just evit eulia ar c'hours a ma fel deoc'h e c'hellit kenderel da gila ouzom var a lec'hien internet evel just. Bon, bah, setu da gortoz evel just evit gouzout iror var piou neus an divesker. Giz ma vez lavaret e bet ar marhouarn, kant piou ez eus divesker mat, an dra vo golet bremañ, on a ben an terreur vez bennak, vo santet an trao skleror. Ya, maison, j'ai un kek gotos e passé a man ma kerouar, piguera hem in tisken war a begantoul, da houde zan da bakat poun paluden, da zevel l'anilis, mon trokein l'anilis, passé la ribin mesuel. Mais bon, voilà, gweler an neo lakat varouza, var amahoan, an diexer rapouan, a rein rapouan, an divar rapouan, setu vez ranket nem change position vit assouplir a c'horf, quoi. Setu nikedeaz, kalen an traoù. Passé de l'anilis da houde ar ederien, gwele a strole bras, ja, zeus ket kalz a dud a diminuet do. L'autre zo ton endro de har trokein peguir a ribin plougarne zo bet diskenet dilou lesbel, zo bet diskenet dilou a walach. Troba vez lavaren men c'hobar an inventer. Sellet piou zo deud an ro, piou zo ahe, hag an traoù da bod ze en erot d'endro. Ahe zeus tud arkea c'hanegaout war an araok. Skipal Cofidis avait l'air Skipal Total Direct Energy, Dausman in eme pum, Benafin Irio, avait l'air var an araok, bon neke de penons ne mainket de var a chasse hoaz, ne mainket do chasse al lezel arion
revenu technique benag, lance da regenta, hag pa vo poen e vin at paket buan. Ja, Berenka lavaret a he piguir bremañ tout a re neus kouarnioù traoù vez lavaret eo roet a gelou deo fospeur. C'est une ket anter 50 km c'hoaz dovar, c'est une ket daoun amzer ner chom ganto c'hoaz trokain, amzer a wala al neho don da bakad a re war na raouk. Mais an aher el change dilou a wala. Dilou a wala, ya piguir Berenka lavaret ama war l'anilis vez ket golet war l'imajou, mais avel les eus, krikinan yo, ni amañ vichon eus zaoun, peogwir an traoù gom bouj al ganavel, me ne bilon ket, eus amman na her aoun daoum en tammig. Hag a rederien war ma houarn, na ez o kalet. Et gureo amañ var al linen ler ma en gavo ar gourserien e bremaik elan iliz e fiv kalz ar banielou, fiv al araie ar gwez, ar skourou er gwez, an avel se hag a zo savet hag a zo penons a zo a vez gwelet er vro a baoe mitiman, raio a c'helfe penons an ober an dibab etre ar grefa hag ar zo tammig gouanor. Berenka lavaret a liez an dud kre gom vichou dovarnahe, pa vez chanchet tu, pa vez en navel a faz, ez an entoal hag a lakan da real bar navel hag a di hasti troba vez lavaret hag a lot pa vez an kre vez skelet dovar vichou e kar tre a real, quoi. C'est tu bibini neus a façon da redet, mais lot zo gom labourat ganahe, tu te film, quoi. Mais kre, nerz an kergaouna. Mais juste, ya an ae vez gwelet a vechouie var a redadegou var meur a zizun vez evel tro ar vro, klasket Obertoulou evit gouni d'amzer hag lakad lod mez ar jeu, an ae vez o c'hoar vezet meur a vech, e pad penons tenadou var vord ar mor da skouer, pe l'er ma oas vez e gwezet e oa eve fe avel kre var par e grefa a liez a implij an rei e giz evit ur sort taol penons taktik, just evit lakad lod zo ene bourien mez a jeu. Ya, gwireo, unan ra entoul en ahe, ben vichou mer a ini vez ket e ran ket atasiun da houle er ranket labourat, hag a labourat zo tao lesker ers vid a houle. Setu lot zo c'hoaig an ahe braouid, hag a reveler de ha skipel, ar amaout a skipel, e zo brao kujet par a strolat trokein, hag a pan eus ron era ro tout din ers, e atakin ket dekuij. Erruch hag an tol kalet, hag a justu ma vel eus daou betri kosto, e jomo da hotos neo, hag a da houle e partiet war da raok. Peler e c'heller lakad un taol barz troboleon nebeud a grechioù a zo ben a fin neket a liez barz ar koursou zo e wezer e vo taget gant ar e grafa e pa bign an en. Ja. Amman ne ket devese, neus ket kemese a grechioù amman e trobroleon. Nan, mais donc, mais blamon a la waren a ribin e vez rodabot pa vez o paset man er kerouer. A liez pa vez savet bakad a antiegez da oule enear. Enez rapon, an avel e vez o bar an oufri. C'est une maison, je vais rental déjà da velet piou an dud kre. Ver ar obliget ver war da raouk deja. Hag da houle pasien da houle en elgwich, e ben a liez ma vez ket real labour a raouk, e men reiz e liver hat, peogwir e jommo ken 6 km pan e hogrenea an elgwich. Setu entalman ver ranket o bratasiun. Bon a ran da houle da war an dro c'hoaz kostez landeda, me war an a raouk ranket era deja, parce que pa vazan kostez landeda, an anchou zoubien trei distrei ve o kedeaz lakad a strolev ras da labourat da houle.
Bea placet, setu ar pal penna a oa gant an nol gourserien on eus gwelet ar mitilman dre oa ar poezusa, mais ne c'hell ket an nol bea war ar penna raok, setu pennañ zerrer evit war un tu diwalmad nez a fe ket unan kre et unan kuit, met mem estra gwarezi a leader pe an iniz o penna ar skipail. Pennon derrière André, Rempouez da gaout de mestra a Rabat. A Rabat ve fait rebel, mais a Rabat ve fait var an araog evit non pas cuisaré ken nevet. Non, non, liez a leader vez nao dekfet à peu près. C'est tu kamalat zunen daou tao ganta et zan da lavaradia man la vesket, mais a liez vez l'ardia en discours au point dit bon varnaraog. Aga vez goulet evenan tout arrivat renegaout varnaraog, c'est tu ran attention. C'est du askipal ezei da ganta da gahet nea mema halket ar chef fer un commandi yunan quoi. Nendar les jomo war la hag a real be ho kuit. C'est tu ema so vraiment renegaout de bourglanilis vid an taul kanta on da bakat rue du Lia a passer kichet ti a Montpellier vid kemer ribin bezuel. Ben de bonne minute nous evez eveli maneo evit guir pe guir evit ar poen emam o seled ouz eveldor ouz ar skramou evit evit kunta dior tro brole on daovil un varnugen tro brole on ar blamant goude penonz ur redad eg nulet var lene anei gwelet evo evit a vechkenta enfin evit an elkwech pe gurin lochet eus amman ye bremaig mais ar gourserien var a var a linen en moi il en ilis a ben 9 minutes nous vraiment c'est-tu ma tc vous voyez comprenne vous sentez de golor vous golet déjà peken bras et ar strolat de penna hein pekur eus be kolet Maria da gourserien déjà hag paveler et tisken buan ar secondet nous lance a zo gant ar strolat en araog ma TC et voyez d'ar poense et vizin at paquet gant ar strolat bras. Ya guireo piguir am in khanegaout intercant kilomètres jum deo do bachoas ak da houden ag ein dilou a wala e eman en drupedan ani a pen a redalek o er spoulneo loupet e goitro gata bon là eo a redalek mais c'est tu Areal zo tost, stroladvra zo tost, pigur dabot ben 10 minutes a man egain kostez maner kerroar, setu aredalek e veho partiet. Partiet de bo e pen a brau, me an traou tom zo chanegaou dahe. Trao Sirius a grogo ben neveu dahe. Da hotoz e kinigander ober un trorig ahe un izovon da evar ban e dour. Evit gelet kendehel da gunta deor tro broleon daouvil unan barnugen gant Louis Leroux amman war alinen elan ilis kendustu. A setuni deux dendro var o skramou urziater evit eulia tro broleon daouvil unan varnugen tro broleon ur redadek avez redet etre landilis a landilis o tremen etre enchou broleon dre vraz BDOB ar gourserien varzu penons varzu landerne ar mitiman plou edern les neven an aochou e plou ne ur treaz a kerlouan bremaik hag emaint o tistrei bremañ kostez landilis e l'er ma dremenin a ben 9 minuten nou var al linen evit a vechkenta hag chou maraio 9 tor eget an 50 km bremañ da la varedio krogo an trao Sirius bremañ
tu l'avaret Louis Leroux a zo ganin var da gunta dior ar course var l'errier d'internet France 3 André Heller lavaret kregir a yon trao Sirius ur strola da zobe d'ar penara o gabo e bremaik lavaret eo diou venuten lance zobe gato poen benag met emañ a lancer au Tigreski buan hag e vezin ad paket dreret a ben nebeut. Ja, ben bevel an neo c'halem distrai déjà. C'est une maison jareal men kepel var o lec'h. Da remen pasial a kilomet de a linen men à peu près a he bremañ. C'est une daoude pasien kreiz lanilis vid mon trokain arzal. Eus e ribin nike diez, a daoude an da bakat maner kerroar. Mais a strolat vras zo 10 minuet, matre une skolet entredern à peu près zo iad da guerre, puis en d'une je labourais da rao, cuisine, hag a kalet eo arredadeg, rao d'or sonjal eo mahouran zo e vichereaz, en d'une zo kalet, en d'une zo poignu a ran, c'est-tu... A guir ar c'hoaz an trae irio, neket Guireo avait chou et pas zeller ouzh ar marhouarn dreistol penaos tenad ouzo deus tro bro France da skouer gwelet derrière emañ ar c'hours o vont hag e c'hortozer an daou kilomet d'IVA evit ar sprint. Ja. Amañ e tro broleon ne dremen kin an tro emoset tamm ebet. Ne c'heller d'ober Nanterre course ma peus c'hoant be a bar a pen a raog e ranker davad striva hag be a kre. Ja, guireo a hemen c'heneg out var a linen vid an taol kenta. Hag a daval de meus golet en imaj an eus gret plijadur din ar champion de Luxembourg, Genies, de skipal Groupama Française des Jeux. Ils ont passé de var a letoun vid don var na raog a redad astrolat vras. C'est l'autre zo roaz un ers gâteau. Ama bramañ eo i gamalat de skipal se Brunel entin diaouam e neus gonezet diouiz maout ar France var a touez ar reiaouam, c'est unik e fos piou. C'est tu a trokain bramañ tout an dut zo nem sellet neil e hegile d'abord an traoù e jean chopan e gain avan l'er. Golet derrière pas veler dremou rochedou ar penaos ar rederien marhouarn ne deus ket bet penaos teir eurvez sioul baoe mazin lorred peder eurvez zo ket peder eurvez so inet kuit ha ne ket bet sioul evito golet derrière mad leun a la voulien a fang var o dremou var o rochedou ha ne ket dechu. Nan, guireo, pavel ar bennou eus poan naout da neo, priz eus der auto, ou dilet zo le louz, me na lakad da rederen be ha tud kal et tud kre, hag blamon na an dud zo da vele neo, e sport diez eo troman lavar. Bep sport zo diez, me a mahouarn, mem eus tro da lavar na diez, a mahouarn zo eaz pigur a zezet. Men nan, na zo vit c'hoarzin. Iez eo, evidom ni an daou, ni zo a zezet hag er goudor amman, ne ki guir, ne ket iez tamm evet evit ar penaos ar c'hant tre gant bennak kant kajimant kant da ugen reder a waloc'het da metiman. Non eus ket listenad are zo choumet da za, men ne joum ket kant neiz a tregont pe kant seiz a tregont course. Oh non, mais maison, je daou pas vers Hugen Ross à peu près. Bon, on a zo bravo déjà, mais à lier, même si vous voulez la nilis en main, très gon reder au fin des arrêts d'Alec, puis on se bet blavichou. Et il y a mieux à bri, mieux à glau, à avel qui c'est blanc. Mais puis on est chez la varre des blancs et misbaï, je mets des noms zernaï, mais aux enquêtes, une menace, on a rien dans la cadre bougier, une nilis menace, la nilis en main. Drôle ou quoi, misbaï, amzer kem loussé. Guireo e bon e c'heller bea drema vez e redet betegen da var e pas Guireo e oamp kustumet da seurt amzer. Guireo zeus bet plavechou glaou pil hag avel kreye, mais Guireo e kreiz miz me
kemenda la havel, kemenda la chlau et dervechou pasiet. Andrei, waketu change à l'âme. Non, mais ali ez vez lavaret e miz bai pan a gav a santez a skourm. Zo tri diarvez louz, hag ali ez da houde a haor ez eo. Ben, blamant a oezant ket, a haor nik eut, Gortoz an avel ede. zo choumet. Gortoz ede gant an ol hag an are o deus olior zo deus c'hoant gwelet ar plant o kreski hag reo ne bin ket an temperadur tamm ebet amañ e broleon hag e breiz dre vras da e gortoz tammig c'hoaz da gortoz ie evit goelet piou vo are grefa irio war en choutro broleon hag evit ar poen e chom e losker un tammig lans c'hoaz d'are a zo bet are galonek evit loc'h a kuit metimant a diskouez o rochedou du eurvez bennak vraiment. Ya, ben, berenk a lavaret de tud kre eo, piguir men war an araoug, mo spenter ar lorge zo. Ben, na ezon en dravrao, me zonj panegañ ne ar c'hle a davot. E hin paket deja, men kepel tostad e men, a men mont da zisken war ar raskol, pan eo paset ar raskol da houde e negañ ker a braon, hag ahe an traoù stern e gomaso pa vin rentre mont war a maner, pasel a maner, pasel da houde jina an an plugarne ba viaduc, a bo viaduc la, hag a da houde ar c'hler da bak an diegez mez beur vene a eve o grep poan an diesker. A eve o gwelet deus piou are gre, ba vele ar loto soudal zo deja, komanz ver an araoug. Loto soudal are emañ deus diou garten da c'hoari karten Philippe Gilbert, neus ket dizoum vid are an avezma da mar c'houarn lavaret piou Philippe Gilbert, trer var kajimant an ol goursou a bouez evel Paris-Roubaix, Tour des Flandres, koursou emosse, bet kampionar bet zo ken nebeut bloavechou zo, deux de oa dija amant triwer blaso, a deux de wendro, et puis guir et ne cherchouan da la 4 o broleon var listenat ir a c'hoursou deus gonezet guireo e zeus neue Philippe Gilbert va skipail loto ze hag John de Genkol hag a ze ie amant evit ar vejkenta hag a c'helche ie bea toez ar grefa irio setu e komprener mat perag emañ a skipail loto dirag bremañ. Ya, guireo Philippe Gilbert en ker lavaret kosa dera, hag a blaiz paset n'or bet ellam louz kenan, neus bet poan don dendro, e blamañ eo deud dendro en tammig a he gwelad dera, hag a pekent a bloaz neus laboure re, an en entrenet re, hag a da houde neus bet saturet edo. Setu neus renket kemer en tammig vien repos, hag a maton dendro, be ha Philippe Gilbert vez ben a vezet, me gant an oad neus ket kalz a dro ken da hounit red a degou. Setu a raoug matre e jonfe a za, me zonj e rafe plijadur la kadan tro broleon, war a listen vras da red a degou man eus gonezet. Mais tu da la zo ie gant ar c'hoant ze komzet an eus bremañ gant penoz gant Baptiste Plankert hag a oa bet eil amañ daou laso hag eie pot ar Belgik neus c'hoant pignat deus ur bazen war ar podium setu kalzik tut deus youl irio Frédéric Bacert hag a zo bet ie eil da eul Damien Godin triblaso. Bon, vokediez hag da vo bea kre kenan war ar ribinou evit beatrer irio. Ya, guireo, me ni ra anno de ha pen o braz, me tout zo trogein linkefal hag in west erio da hounit a redadek se. Troma lavarez Plankart, da zo er 20.000 gant tribreur in bet a raoug kourchi. Bremañ yo a vugale a tribreur se, zo redet. Da oual zo oaz met yaouang e hoaz, na zo deja entre de generation. Setu a bremañ a rederien zo c'hanag aout barz a revin golebeus an tud a loto, zo lakad an traoù noublaz, a hemen sevela beteg a maner, da vo dizin kenin da bakad an tol, e ben a revin zo prop. A lus zo chanchet, hein. Ah ya. Sans tout derrière. Hein. Ah ya. Ae ma une plante tabars, klask over poan
point d'Andivesker da Skipalioal. Matese evit, bon, evel just evidat paka regenta, an ae vo gred a ben nebeud da Ah, ja. epkud en ebet, mais dreistol ober point a klask skarz atu dre an adre. Ja, gwell eus a moto, neus poan da rei plas, deo, setu. Ja, hag a he gom sevel a strouchus an an da he. Hag a... Veler ket, hein, mais Nan. pigne dara. Ja, pignat a ra en tammig da he. Hag a strouchus an an, a da houlet pa paset a maner e gom disken, e drei an tu diou. Attention an kren beha rederien. A da houlet paset barz a Bouviduc. Hag a he, nik ed ledon a Bouviduc, daouet danter, rakemem eus daouet danter. Eh ben, me lavar diolch... Ar skeudet ze a blij deom golet aneo tremen din barz a Boviduk. Hag e pigne. Da houlet eus sacré clair. Hag a he, maison, je men spen a anter kan kilometre an ur. Pasel an toul la. Pat tremen an toulai. Ja, a da houlet... Daoust da main rul da leur di goupes. Ja. Me da houlet pan e gain da c'hler, ve on a better ha in. Me ma mazez ne me lakas var da za var ma houarn. E ben a rod ze fos spesiatu. Setu aliez a re ma hel. Pign anea a zezet var ma houarn. E ben me renker koud ners nou diesker. Gwelet arrière a e main hol an neil war l'er egile en ul linenat. Evit a rezo er plasou divea e ne kedez, hein. Nan. Ma krog unan, ma tiviz unan planta bars, e vo kompliket evit a rezo trokei. Ben tout semblez, me dav pa vel an a gaid an er. Pois an ket me gaftin da port zo deja lakad an taol. Christophe Laporte, mais très rarement, Daouville nebet babe chouzo. Aimant, bon, n'est qu'aidé au pen ar jeu, hein, mais pen ar peloton aimant et pen ar strolad braz. Hag ez eus tao, nebeut courserien dirag, daouin vraiment. Brunel tao, hein, Brunel Ja. golet a bauer penad, ar courser yaouank deus Bro France. Hag unonal. N'est pas doké, devait juste hein, divisé de deux. Penos campion penos à Luxembourg, à Zebland BAI, var Penarog, var Geniez, zo ae gant la porte arregré, hein, azo var Penarog a krogede arridadek davadai. Eniz meus golenet davod edo trokain, pa de basel trokain adiliz edo trokain tuez ar ezivehat, bate do bekaz zibalto da noto, e ben meus golenet ton endro var a letun, var a fos deus paset, setu maison jenez jumlers den roaz, hag a neus ron beha deja sorti da ribin, tuez ar reganta. Choumar a roaz deo daou 20 km, me... Arredalek zo partiet vita an tolvad, a reman maison ja... Me gavedin ne bet paket a raoug an er, me choumar an erz gato hoaz. Ya, ne ket echu vito, bon, diez e vodeo ma vez an lonket gant tren are grefa, begur dobet labour d'ober dirag, kajimant o unan en avel hag er ibinou e pad meur a eurvez. Met gureo no deus ket ne fel ket eo leus kel davon. Ja, me maison ja ez eus kegen 30 segonden tre ho. Ez eus betor men kepel, gwele beus... Da ez epan per ma moto GPS ar a pointage. Setu, bo, gureo gwechal e veze gred musulioù hag e veze bezez eus tao, deus pot ar mean sklen nae. Met gureo bremañ e veze musuliet di an trao gant ar GPS. A gure diez koupren A GPS vez var e moto, var gant ar moto, me da ez epan per vichou a moto vez paket gant ar ederien, vez koanset setu 28 secondes, c'est une équipe possible, c'est collet 10 secondes. Ya gure e kameriskiz en tammig an tiforioù braz a zo ae. A pius o Penarog ar bagad braz, Warren Barguil, au clask P au labourad evit e gamalat penaos pod ar vro, Genez, ya, P hoaz o diskouez emañ ahe hag en eus roan mont buan.
A più la var diom ben sco golene hoas me matre Olivier Logak so a hetaouie a paout pluviam. Ma t'essayes, ya. Se tu ves ket golet penans pious o kiz rederin hoas bar astrolat vras. Mais se tu arreganta ve ho paket dizale. Astroladig Ugen Courser, Dirac. Ja. Tri bebe var deus a skipail arkea zo c'hoaz, pem zo ken. Meur a zen deus a skipail loto soudal giz balavaren bremaig ie. Bon, Ja, mais- a emañ ar bagadai. Ja, me mezonj palto rus ves golet elbeha tud ha skipal direct énergie ves ket golet mat davo de gwellor matre an imajou. Mais Pa vo bet ad paket hag... Pa vo bet ad paket a regenta. Ma tese vo tu diom kaout ur seurt point var an afer a gouzout kaout listenat tut barz ar stroladze a guire tiez diom gouzout roaz piou a zo bet paket. Piou zo Bah, bet... ya. Piou zo bet... Piou ne ket bet kreñ a-walc'h evit de lier benefit. ya gwireo, mais arrement daouman men boe pen a brao var na raok. Eh ben, Er sapre numéro bet greg gato prestra. Aya, ner zenoa an dut se parce que var l'ech ne c'hoarzh an ket, tout je ket pa vez dispenans o torret astrolat vras hag a c'hoaz ze nan mo kaskal mont kuit. Divisé de deus tu peutret da skipail arkea samsik klask ober en drabena gerio din ket deud da bourmen. Nan, ne ket dod avelet bro la deniz e vakansou a rez o deud vid kask gounit a redadek hag a me reiniz o hoaz, me gwireo, eus ket kalz a dud ken an anter choumet var a lec'h var ar krear mezeozen a fermon an tiegez, se tu an eol zon a gae die, an avel zo tao, me matre e gwellor kao an tamit bien a avel, hag a veho ket glau. Se tu a rederien zo sortil da a ribin Klau veo ket me Terrenka. avel no fri, hein. Ah, ya. Golevez a ar geot penoz barz ar parkeier a gustum be a skubet gant an avel force pegemen ne vo ket diez a fin a redadeg evit an ol ahe. Gwire mont kuit e unan kajimant daou ugen kilomet deus ar fin. Kentor viz kuizar real eget evit mont kuit e unan davad. Ja, me hag a de hode la lavaret dan izoet matre da skipan na arkea trom a lavarez eo vit zakat a real da labourat. Vit priet Mais- un trao ya. Me vichou vez ret dut kre var na raok, da il sele de higile hag an oa viet var na raok, e ben, ket a bak aner da hode. An rayon eus gwele dija meur a vechamant. Ja. Tud ne oant ket war paper ar e grefa pe ar e c'hortozem ar buia, mais profita deus a fet nenem glef cheket an dud trokein, Wa, evit ober un toul, a goudeze ya. da stanka. A vichou nem zelet, ben non, de o da gahanea, non, memes gret davod, vichou 300 met, a peu choum de il sele de higile, hag a da hode ne marenten koun nan e pa veziet kuit, e ben, an e reio a labour. Toul zo graet. Ya, an e pas gret an toul, an e ma zet ober labour de 50 toul, e ben, e joum o war l'er. Astrolat zo c'hennem Ya, oupit an dro. Gwireo ez eus bet seurt penoz An tamit bien, brase eo en dro ya. ar pakadia. Tut ha apre mezuel, in deud non, troein a ribin a chateau, in deud a maner, in deud en dro, vichou ve an kepel hag a nimajou ne rokediom vichou a virionez, bon, me a redadeg zon a rien, setu, me neil men var la heugide, setu na e lavar an deud de roule. Ya, lancé an traoù ne jomo ket da za bremañ pe gwirvel just a rabat ken nebeut les el tut teze a veche krafor ar sprint pe da zon en dro Ya. gwell ar leus kel niopel hag ken derel da blanta reus quoi. Ja, me ar sprit na marin ker lavaren e an nis, mem sonj er golet ar no demar, an ag out touez ar reganta amañ. Hag an irder, hag an diezez ar redadek, e ben no kren gren men pamfet, pe c'horfet,
tundu de gavedeo ne chibegonese de sprint. Ben non, non un travail de ken ni jesker, non un travail de ken. Rescuisus Ja. ewa bet an nol ribidou a gaver an man war an en c'hwer par nugen a zo ar blanc. Kerengar, Kerengal, in echane gaud bon. Hag emaon e barz... Tostad de ha por sa barach. Tostad de ben dan la barach. Ha men passer de Kerengal et Andrea Talvez giz ma oaz lavaret bremag e choum kalz ribinou fin kalz ribinou setu gure on eus golet ur bern dija, l'autre gant main rul, l'autre d'un tammig glepor, mais choumara peadra da gaud ur sapri abad enei. aoun e panegan la barach d'abord de zein da la baie des anges a gaiz eus e ribin erc'hler eo en an distroussus ni ket dir mais enear era 50 dregant à peu près var anterkant met hag a na enez eur e poant an diesker setu da houde neus nal ar vour jaun e landeda enez eus touz an treas a inon hon avel hag a da houde e basen pors baluden non pors pradachom e kichanti birkin non hag a zeus erc'hler ni ket dir. Jen Birkin, choumeno ya greo. Bon, golet devez bedat paket an daou pot narok gant ur stroladik, Ja, Olivier Legac neus oe, setu daou gorser deus an FDJ a zo ur pen narok assemblez. Bon, ne ket braz an toul, ne ket Nam. sur evo trawalar evit chom ur pen narok, me gure me mestra, ja. komzet an oa bremag eus Olivier Legac, pod ar vro, hag a blij fedian. Bah oui, mur a vloaz en eus oan klask beatrer, pe klask bear pen a rog amman evit tro brolean. A hemañ. Ja, ben rezon en neus kelket di fri tambet a raog pan a redadek. Vit dal ha tout an erz vit a poet diveza. Rezon en eus, setu... Emañ C'hanegod an abarach. An aberach, setu porz an aberach a veler en diabel hag ar mor just pellor. Emañ o vont da zisket evit pignad en dro da houde. Ja, e pasen da houle a porz a barach, be des anges hag en droen en tu kleiz. Hag a trogen am aner zo e en tu kleiz eus an nikelet an, hag a jin ar gwez eus erc'hler son, niket dir. Me traoù nahe, pa memez eo niket dir, poan era nahe d'an diesker da fin a redadek. Hag a da houde na gain war a landeda, hag a zan kostez San Marguerite aoun, bakat a beg ar bet. Touez an treas, war bod an aout, quoi. Hag a nahe zo kalet c'hoaz. Niket echu, da houde pasien kostez Pradachom, hag a hez eus entoul, niket eribino, goudronet eo nan, me daouet a peu près, même eus aoun eche o toujou e chom fe barz. Ez a fe pa houger, niket ledan. Hag a da houde ez an bakat a ribinou, kostez la Berbenoa, toal, hag a zeus daou kilometr, non 3 kilometr c'hoaz do barahe. Vit den agod la niniz en dro. Emañ neuhe e barz ur vez divea tro broleon, ez eus tu lavaret an rei, ur vez divea tro broleon hag er strolat c'hwer a zo en em gavet e penao, c'hwer pe 6 meus aon. En o zouez daou gorser deus kipail Groupama FDJ, Alexis Brunel hag a zo e pen a raog apaoe teir ur vez bremañ. Hag e gamalat Olivier Legac, pot ar vro, lavaret a raidion bremag e an aveze tout an enchouze pe gure. E o amman en eus gred mar c'houar pa oa bihan, hag e teu amman pa d'an dimensuz unie evit ober mar c'houar, setu e an avez matre an enchouze. Andrea, c'hell beha ur chans evitant? Ja, berenk a lavaret, pa oez ez penaos eo beb kintro, beb krear, ben oez ez bier mon, vit ober an abetor a lavour, l'abetor a ners, vez lesket, pa vez ken avezet a ribin aimen c'henegout a ribin, kichoman noz eve o barz, Zeus ket me gwez. Neus di me gwez. Hag a met sevel, hag a bah c'hointro dabod kichoman bemzek dregan. Setu... Goulenn eus ganto de ar mintin penaos edo
a braqué Malakian avec Laurent Pichon. Je l'avais dit à 28 à Brassa et Nadré. Avec un Rauk, mais quand la porte, nous l'avait dit en 39. C'est une Aïsoun qui non. Nen Sun Kenan da Bignat evit courserienne evel neuhe Pete Algert hag avel ar amant du stu skipal Cofidis hag a zo ha malad, enfin une an de skipal Christophe Laporte bezezeuz ie Olivier Legac. Olivier Legac an eus golet bremaik, Connor Swift eus a skipal Arkea, eus a skipal Warren Barguil En anglais. a zo ie war ar pen a-raok. Estreget Olivier Legac, neket an an oioù a roem bremaik, mais a-he man ar skipalioù a wezem e oan o vont d'ober ar c'hour setu pe eo an tol mat, an a evo golet da ben nebeut, pe eo un tol evit klask hag evit lansa ar redadak davad. Ja, mais Gafkedin is aan tolmaat. Hij don tut de hat trokein, mais arre hij on ganto da hoede. Essor war an arauk pa ver paket gant tut kre de hat trokein. A kemer a rojou ne A kemer a rojo da hoede. Essor eo. Hag deus skipal loto hag a zo ie un an deus a re a c'hortozon mirio e zeus a c'horser Harry Sweeney a po deus an Australie a zo a he veler keken en iveren met an iveren pam a dahu ganeo Harry Sweeney a zo a he neuhe evit Philippe Gilbert a John Degenkolb a Ja. reze a c'helche implijout anean evel ur sort post avancé et puis Ja, Guireo. avancé evel neus graet Olivier Legac bremaik gant Alexis Brunel. Ja, Guireo. Patrice, la var edien ke war an arauk. Na, ma ni, ma nega o dabot war an arauk. Hag ma vez krevet, ma vez torret da ma hour, ne ben her kemer da ini. Ba he vichou vez sonje da arauk. C'est tu cuist da golamzer, quoi. Ben un calavarad an autodépannage, ou des opel war a l'air. An aer e Robert en Araog, Change mar road. course e mos Ah, ket lavaret tezaio war an Araog, Ja. Andrei ar e Robert Ah, lies, strategiez en Araog, Ah, ja. zoket war c'hoz ver bovel tro broleon. Ah ben ja, pugur zeus rivinou. la Pugur zeus rivinou. C'est tu pama ikamala de trokein. Hag men no daou salmes, hag gomteri a rod adre per rod an arauk. C'est tu igile jomaza, hag roi ma hour amner. Da hotos e veche an auto 2 da bakane andro, da re ive velo normal de andro, quoi. c'est tu helbea en dravat, kaout Ja. var an Araog. Ja, vichou vez lies tene a rot, e roet a rot. Me erio gant a freio a diskai, zo diasor. Araog an a patin do esor. Dans technologie ez war Ja. gouarn. Ja, waken distarda d'ober. Distarva, yo a c'hoar pamp e c'hoar segonda da vichou. Ni ket diaz la ka an disk ni blaz e vez pas vichou mais énervé da mécanicien. E ben ugen segonda en passet da lisa wala, hag a douel e vrek a dober labor idon dro, hein. Deux deo a penaos ar materiel an dafar davea pouezus sorc'hoaz irio evit goudit ur c'hours pe atav anvel. Non, 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 même ce que der mintin a hem kichamantou da derrière neus ma hour nerio gant an dérailleur en électrique. C'est tu alias trunchu, clip. Vichou, mes golet bez bet derrière, e ben travet ket choume war braket bien, choume war braket bras. Hag a c'hec'h e Robert ne traket. Est-ce que non, change vélo, mais alias change ma hour. An amzer an auto chanagaout alias e goles er gluten. Hag e chuar. Echu. Da la varedeo neuhe change tiz an derailleur ae Andrei a zo ne zaket en dro ken var ar vidan ar pe brasa deus ar gourserien gant Norjalen ouarn giz var ma mar ouarn dimet da skouer. Ouais, ja. Ur sort system tredan a zo Ja. hag a gas an urs Ja. d'un derailleur da jainch. Ja, Hag Andrei a zo bresk penafin. Ja, hag a memez pavelez neo change en a trous, a raog e yon a better a trous, klak, en antal o glef change den. A sebezet on bet ar mitimant me. Ja. Pas eo loc'het ar rederien ne kleven un trouz, me jonge din oa trouz ar boutou hag ar sort kal hag a zo evit stag ar votez ouz an 3 dikel, me ne keze. Non. La varet eo bet din, O daou, o daou. la varet eo bet din oa an derailleur, an dirouder, mais Ouais, an dirouder an dirouder Redand. tredan. Redand, Andrei ja. ar a trouz
force Pegemen. Aia, kalet an taoul zo serc'h. Blamor, beha just war an den. Hag a liez a rederien paza, a raoug eve tao chanchet a zizit. Gwestat, klak. Erus ban o kroget ezean. Brema, eve neo sprinta, klak, chanch den. Aia. Aia kam just deo, me pekanta vel nahe mo aoun, quoi. Ma sa kemat, me zei da leida, quoi. Me nan. Effet du zéo. Ya. Pas à Madendro et au Ya, effet du ya, skenan à Récis skenan. Ja, hag a rederien koz, en eus poan, pa na gaen nahe, no ket c'hant kemer, nahe re aoun deo. Non ket tranquil war o ma houar. Meske golet penons e oa marhouarn Philippe Gilbert, métinement, une Ah. zo marhour ser koz a voilà, vraiment. Ja. Nous ket ma neouizer ket meske golet ma oa Ba, na, dérailleur tredant. Da ez epan vichou, ver obliget gant a skipail tout a veloioù memestra, figur ma ez raket re ma houar dit. Et rankez gouzou d'ober gant emañ. Ja. Setu a hem en... Ne betor eget 30 km da redek vraiment et bar Strobroleon ar blamant gant neuhe ar strola de 6 reder war an araouk hag ar skipail ne ket deud a ben da lakadunan e bar zan taoulze ar skipail AG2R Citroën au klas 4 pak aneo evel just Hugen segonden lance ne meken met gant courserien a zoare dirak setu bon da deo labourat. Un brova deo evit tout ar skipail yoal, lakad arion skipail Oliver Nessen da labourat hag evel just skuiza ye. Ja, me berenk a lavaret me reini men hoas. Tos dan a tostat de halinen, men par papam per c'hoar. Setu berenk a lavaret antra unik edechu. Arema helbe ha paket hoas. Ya ve just ugin segonden ne ket trawalar evit trawalar, betek non, pen, non. evit don betek pen amman var alinen el an ilis. Dignan an neol vraiment, deud eo an neol en dro, pa velem barajou glaou amitiman. Dignan an neol a geolet derrière, tud e var vord an en. E ma motostad eus a ribin nevez ae an inizobet kavet ar blamant gant Jean-Paul Melouet ar aouzer Trobroleon. Ja, tostat de mein a men c'halegaout kostez landeda an toal. Non, ben déjà ma varna. Ah, sais-tu, Ya, ribin nevez. A Vourch. Ribin ar Vourch. Ribin nevez hag a zo ya ini landeda. 600 met. Tremen arrière, quasiment bar zan tevinière, gant triez un tormik var a leur, chanchara pendaben an doare da, enfin, des penons de gore anen, zo disavel Ah, ya, kreuz, quand metra derrière hag eo chanch, Ja, douar, triez, Pri, main, be a he an an zo kalet memestra. Setu a he men de ske rist da bilad da he Ah, a non, blamor d'an triez, quoi. Non. Kalet eo an an koz a wala eo. Hag a berenk a lavar leor mesta. Tos e bediom nou pas pasi a la he. Peguir a penkat a zuzun a litoral no kechon e se pasit bar an an. Hag a eo a Toulou bras, no kechon e se stanket a Toulou. Ah, ve chebet rezi ez evit, Bah, non pas le nien Toulou, quoi. Non Ouais. pas, Diom non lavaret ma eskegale stanket a Toulou. Ereder zo gwez da gol ireda de gai. Hag a deriland da real. ya, Setu... raison Ben a fin, ze skait e compromis, hag a zeus gale stanket a Toulou. Hag a rederin zo pasi bars. Ja, ne ket ken simple ze ben a fin, la, ema on avon da la kad a ribin barz ma c'hours, ne c'he l'er ket ober an drai force penanz. Non, gaud autorisation a ranket gant un dud, hag a memez pechon var a plougarne penkant a zuzun, enfin, anter zuzun da, laret d'an dud ar barrez la kadravenou. Bramo dan o toujou da o pas von bars. Mais nos lavaret din n'eus ket droit o ban ahe fos penanz, ni renko den arrete de ha antikier. Evit le stand La Toulou barz an kar. Ben ya, hag a e lavaret din penaos re a bezantet, be a bezantet den o an draf, la kane o andro, di pesamant a krichon neo, e tut de ha fosper, ni zo bet var a ribin, pase gant auto, hag a ni no aoun eche derse tout a main rul lendro var an an, c'est tu nikedeas, hein. Non, bon, là, Nekediez aoza ar c'hours evel Trobroleon. Chomara neuhe 6 km war nugen vraiment da rederien a raok en em gaout amman hag raok lavaret deon piou e an ikrefa war en Chobroleon ur strola dik dirak eno gant Olivier Le Gac
Podarvro hag Hamaladean penoz reder deus ar skipail Lotto ie reder ie deus ar skipail Cofidis met ar skipalioù ket deud a ben da lakat courserien stroladze a zo Robert a labour a go atpaka an dale c'hwezek segonden emeken voket trawalar hag evo red ober a labour entro. Ja. Hen eus an avel no fri a hemen c'hennig out e Brennou. Men pasial ket a chapel la. Hag a veho son dabod e veloc'h war a c'hointro. Peverzek, pemzek, c'hwezek dregant war a kant a hanter kant met. Setu antraoù veho sterd hag eus enear. Possible eo eve fait une an au clask ober en drabenag dre. Ja. Da houde zan kostez Pradachum. A heme reini lako gniotan enear hai. Ja, Ah, mais a rezo trokein ja, n'hésite ket lo- kalz pelor surtout da G2R, zo a laka. setu ar G2R a zo klask taga tiez gwelet Lainik e masen eo. Masen. E kaftin gwali ben. tiez gwelet de piou eo zo klask Nasen me kaftin eo. Ah, me c'hannig o near ar c'hlear. Gwele beus. Nebeud amzer penaos eus savet an uelder hai. ja buan kenan ebet hag dizale e voat paket gata astrolad ar pen a raog Ouais, ma déjà ton varnon. sur a walar hag e klasko evel just l'od atpak enfin kemer e rod mais cré seblant TVA ar c'hor serze Oliver Nessen sur walar Me kaftin eo de gwali di ben. mais ne ket kendalret gant ar striv C'est tout an traoù zo. tout dans dut Et strolet en dro hag da vo gwelet vraiment hag en taolo vont en dro gant skipai FDJ Olivier. adare Olivier Le Gac a glask lakad unanal Ba raison neuz. evel just neus rezon ezo vare enchou amañ an avezou da ramad an en setu ma zant en eus divesker mad Hag a he dizale e navel veho troiein. C'est tu eo esor quoi. evident den e unan kalzesor evel just kaout an avel en e gain eget en e fri Hag a he. mais bon evel just ez eus lodal au klask atpaka nian dam jonge ez eus en ezel deus skipel Arkea just var eler Surtout da he bremañ zen etudioù etu gleiz disken pigna. da obe a disken ermad Ja. Gwele beus tos bedi amant var a letoun. Ah, ni ma zere zilou ez e da rul betek a la mervenoa. ba teze vechemad evit Ça neta va. da rochedou mais Ja. Olivier Le Gac au clask lak oberentoul gant peurest an tropelat hag var eler e man Connor Swift pod skipail En anglais. ya pod brozoz pod o an telez unanet daou zen var an araog evit tro broleon Tri war la. Tamik Pellor a setu da deom gwelet penons e responto a real penons e responto da skouir Oliver Nessen hag a zo bet gwelet bremaik penons e responto ie Philippe Gilbert pe Christophe Laporte an a evo gwelet er minutennoù da zon. C'est tu a men vont da disken a Pors Pradachum. Hag a he dangereux a wala, mais même zaoun vid an iruz. Na esket an an Olivier na ez neamad. A he an traoù zo Skrivet Stern, eo, Stern. danger. danger, ya. Diwal e mat Na he on bet lakaat de hamitin. a rabat mon reviant pe an beta be a prez da starda Ja, rojour hag disken a ra Hag a he gwele beus an toul la, hop, entu diou, entu gleiz. an ekip braz an nor. Hag a he soun na. Na he rapont an diesker. Be just manek e kre an divesker e laker e koler ners force Ja. pegemen a he hag eo tiezolia da houde an daouze baraz e blant ez eus ners gato Olivier Le Gac a Connor Swift deus ar skipail Arkea skipail Warren Barguil hag a zo un tammik Pellor barzare da adek Ah, a setu Nassen. endro Oliver Nessen Gilbert ou Dogen Colt?
hag unan al deus al loto soudal. Au clask. Ie ober e jeu. Et main no hat pacagno, hein, juste Bah, Zahir et Mossé et da bea krekenan evit kelet chomer pen a raok. Aniveren pum atao, hein, même eus den ho at Harry Sweeney a zo ahetao. ah ja, bah, voilà. Eus ket gallet chom Baharot. Da diom gortoz en tammig diez ne nie a zo en tammig eveldor dirag o skram var lec'hen internet France 3 diez diom gouzout piou zo dirag a pezo sur emañ Olivier Legac, pezo sur emañ Connor Swift hag setu an o you areal Algard deus skipail Cofidis touze deus ar skipail penaos Asie 2R la mondiale n'est ket de Olivier Nessen a zo dirag mais Damien Touze Ouais, ouais, a zo mais ben, dirag setu pevar reder, pevar hourser var ar pen a raok. ah, men c'henne gaout Haribin meskeler. Hag er ribin adare elandeda vraiment Ket- Ah, men var la dinis. val an ilize main. Eis kan met d'era, hag a da houde dustu en egan Ribinal a ker a zaon, daouil met era en ez egile da houde, quoi. Et da houde, men pa minut da houde, men en dro la dinis ama. Diez gouzout pet segonden dio, c'hwer segonden var nugen a lance evit ar strolad pevar a zo dirag vin ket lesket davon evit poen zo ket ma zeus tud deus skipalioù disinvel mais emañ zo ket na skipal arkea o ruga e var an adre pe o klasteri an trao enfin ne ket a wal ar deo kaout unan dirag. Ah non fos penans e men a real trokein prez davon gant tud mazan var na raok, ba bichou vez kontet var an na raok, me an trobroleur ne ket devel pegur al er krevi a rod a dre, rod a raok, kaout er problem setu rekrebe ha tost a tao. Arabat penaos paria var ur mar nemekin. Non. Da bea prest da vont da eul, un taol a ya fait cuit deus an adre. Bon, Mais maison, je vraiment na betek man ar kerroar izin, hag a rederen ma jo mon erz gato, pas vin an dro d'antiegez. a blanto unan Un an. d'ar poense kichen maner kerouar zon eus gwelet bremaik dija Ya. hervech hag a va o tremenet a ben neud minutennoù neil kwech. Ja, hag a da houde an amzer ne ket dir ken jom ket kalz a kilometrou, setu renken beha prest. Setu a hemen barz a ribin daou kiloet, ribin kerzaon la dilis, a raoù la dilis, quoi. Da houde zwen en dro da bakat ti a pomperien ama, vit mont bar an triglonou. Ah, hag a man moto. nekid Oh ar là courser là. zo kwezet met ar martan a zo kwezet unan eus kezektan an aozerien pe deus Ya, mezonj, ya. ar surentez. Ja. Bah ya, diez eo vid an ol, tremendre a ribinou, ne ket an atam ebet, vit tu boaz dreistol da vont var renchou Ah koltaret. là 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 là. Hag ba an reiz zo sapre a fer evit ar courserien, pe emañ e kreiz an en. Bah, Hag a evito, un draben a gouspen Ya. da gemer ekoun. ja, hag a... Er bachin-na, pa espilet war an dour, vila kane a varizar rek rekoner, zan a zo pouler. Kantadou a giloioù, ve just ya da laka dendro, hag sur a walar eo yez skuiz tout an dut. E ruzaman leo e ribin, setu a rederien na hek pu Les an- sevel en tammig Ken zan buan, ya, beretor, vez. zan kekrem dilou. Setu igile zo paket... Harry Sweeney hag a oa ben a raok bremaeg ne ket deud a ben da eulia ar pevar al. Setu neus den ebet gant a skipail loto dirag, Non. hag a an rei vel just ne blijo ket da skipail ar Belgique. Hag an rei ben pad an ugen kilomet a jom par Strobroleon a remañ a var dreret a Glasgow, at paka an dale. Pum segonden dale var nugen. Evit an tropelat var ar pevar rederman. Olivier Legac evit a skipail FDJ. Connor
Penoz Connor Swift evit ar skipailh Arkea, Damien Touzé evit ar skipailh AG2R hag ar pevare a zo Pete Algert deus ar skipailh Cofidis. Là, ils ont un drap drôle, c'est ce que mes collègues jamais voient, c'est tout devant la rauk. Pas vers Reder de Haskipal l'arbro, là, ils ont rauk. Ils ont voir la rauk, c'est tu Gilbert, vraiment, c'est enfin, les lotos, c'est les pious au ahe, Linus Denbit, allez, une manac de la bourrette, ma Zwenkit, ben, arrive à la rauk et Mero Amzer, à Gadahoude, Tostad, discret de Ya. Neket ar poent da l'eskel plas deo, avait juste a e ranker plantabarz evit at pakaneo d'an daoulam rus a raog en em gaout an man endro var alinen e l'anilis. Ja, Guireo, hein, c'est tu. Nikede chu à la vaden hoa, c'est tu ahem une tostade de hafin à ribin, à ganagan andro var à an goudronet, c'est tu entre ou zeidilou de houden andro. Mais pas mugen seconden, là he ou entrade ou de stanka. Là he vesgret dilou voilà. Evit Quand poent, tu te avait fais. juste ma joum fait 9 km ou nemekin avait fait un affaire mais Gureo et choum c'hoaz ugen kilomètre redadek hag avait juste nekedechu an abaden tammebet. Hag avel zo taou, an golet derrière an avel var ar parkeier nekedechu hag andrei hag kustum skuiza dizion ar gorserien. Pet ribin a jom c'hoaz ar rogafin. Da houde jom mesuel, ama trugain adal kerosven, da houde neus hoaz a maner, hag da houde neus mesuel, et chu. C'est-tu, neked echut an ebet. Ah non. C'est tu pas facile tala davo de la nili je moken tri ribindeo. Kerosven, Kerabrao et Mesuel. Ah, c'est-tu skipailh l'auto clask lança endro a clask reitiz endro d'ar bagad penna. Au point era da diesker a du Philippe Gilbert, evel just hag ar c'hortozem var an enchouman ne fel ket ean leuskel re a lance d'ar pevar reder a zo dirag hag e unan ne ket et skipailh e unan eo en eus divizet lakad tiz endro evit klask evit klask tanka an toul hag euliet debet gant Bram Velten deus skipailh Arkea hag ie dreistol gant Geniez, campion à Luxembourg, gar c'hortozem ie vel just var an enchouman. A matese Christophe Laporte gatoye pe une an benag deus skipailh an nebeta. Une bras eo, c'est une maison, je vais à Christophe Laporte. Sur a voilà. Et en aizo e sacré maout, mais ça des goulen labour gadé nevet, et une an era tout à labour, ya sapre o trou memestra, Ah, sant devez a champion memestra e pa veler Philippe Gilbert e pen a ar strolad hag a glask at paka ar pen a raok. Tu te de hartokein déjà, daoual. Et Damjonge Et ben on distrait. Damjonge oa enervet o velet neve ket gred a labour gant a real. Setu en eus gred a labour e unan hag e main o orat paka orat stanka an toul. Ramalad neus kaftin se ton trogein en ro. L'auto soudal meus gole kaftin o rentreal. C'est tu moi. Evit ar poent ne ken dar pevarman d'ober o strivou, vel just inti a rabadio o berge dadenou, Rulia tao, c'est tout. Modal de chance ebe devait juste. Non. Tiens, Gilbert, tisque SDO. Allez, quitte. Ah ben non, ni nos camarades de Rauk, c'est tu parak. Dite d'ober a labour, a dite d'astriva. Ben ya, juste, un moment y un dal rebarzar redade goumarouarn, ne ket tout de kao divesker, mais de sapre tactique a zo y barzan a ferzi. En tête, c'est nous gré point, pas les en deux, demselet de rouler, grâce pas qu'elle est où. A continuer à Yunan, Ya. Lodal a zo gant eskipal, mais mateze no deus ket an ner sken d'ober a labourze. Ah, mais, ah ouais, diven et déo. 10 minutes pour la bourrade. Ça presque den et memestra, golet derrière, memestra. Ramaladien. Allez, Ramaladien au kemer tiz endro.
Mateze oie Andrae, penaos an technik a zo bet divizet, John Degenkolb an nail a oa mo c'hortoz, deus ar skipail loto. Bon, Mateze o deus lavaret e trezo. Allez, plantet vo meur a ini hag evo golet kuneus chance, kuneus un tammig mur a chance eget de gile. Met bon, meus tra e velernio kalz o selet en adre, e plas ober a labour evidet paka. Ja. Mais onge, are derrienal e roar kamen an erz ni neus ket c'hant rei an tol lom der, kar malako entenal, ni jo mo war l'er. Setu e jo men tranquil war l'er do war a labour. Mais a remaz a tao, mais... Aïe, profite mod pevo d'ar pevar ze. Olivier Legac neuze, pod avro, amant, pod broleon. Assemblès gant Connor Swift, pod roante les unanet, ar skipail Arkea, bez eus ie Damien Touzé, deus ar skipail AG2R, hag ar pevare, lavaret bremaik, a zo penaos à l'égard pot Cofidis à l'égard deus bro Belgique. D'ailleurs, si tu troquais vraiment une classe que tu de la bourre de Vita, mais l'autre se content de Dendro, mais on j'avais pas une passée par sa manière carour. L'autre de qui goleken. Ama heller lavara de blama, en un qui tout semble. Tout Anan la na gaunan leil lavara la idile. Figuire da hule pas passer da khlerse en je me que calza kilomètre chouken. hag evo ne relerket sonjal e chuo gant ur sprint gant ur stroladze Ah non, évidemment, mais na gaout e rein pever pa me c'hwer, mais pas tout gaf ket din. Pas très vichou et na gaf traoù drôle, hein, mais non. daoust hag veo ar pevar a zo war ar pen araoug a matese Olivier Legac hag an avez mad an enchou amant pe daoust hag evo lodal an dra evo gwezet da ben nebeut pegur e mamm just a walar autostad deus a ribinou ar fin, hein. Setu bon Ah, mais tiens, setu unanal hag a oa mo c'hortoz Baptiste Plankert eye en ichiroan lakade anno var rol a rezo bet trer et trop broleon. Ja, mais- Mitilman la vare d'arrêt, bon da Béa Dirac a kaout un tammig chance, setu golevo meneus ar chance hag an divesker da atpaka strolad ar pevar Dirac. ja, mais drôle me skait de oie di Yunan. Ma très nem san krekinan, parce que ners l'eske mesta, hein. O klas kat paka ar strolad en avel ouspen, bon, ne ket ez, hein. Non. Hag a pa vez hin sortir de Antiegez da un pa vez passer dan Plougerne et je moken 6 km deo. C'est tu a l'inen neg a odilou, hein. C'est tu rabo deo chum da zelet. C'est un tout gant 30 enfin un tregon Seconde benag an reiz ve ho kalet. Ja. setu perag marvad en eus divizet Baptiste Plankert mon evit klas kat paka ar baga dik Dirac, ar strola dik Dirac, pegur dam jonj, sonjal a radiant, a rabat gortoz rebel. Non, mais chez Gret enfin Andrase a raout na gaout e maner. Tamit bien a raout parce que pas par an goudronet e frappat da heunan vez eskenerz. Surtout Mais Fin matese neus ners, matese zant ement divesker tant gatan. Ja. Deus ket daouna. E Deus da ket ez daoun. en dra brao. Enez a zo mais eo la varedium evitant e oa de trop broleon d'avea egiz ur reda de klasel egiz ur klasik deus ar Flandrez hag en eus poan braz lakad skriva Ya, non. trop broleon var e palmarès. Setu bon golet evez, hein. Men no chou en noir mintinement a var a zeblon en eus peadra en eus ivesker avec klas
Casneo d'Aben. Ja, Green nous en tout là, d'abord de Makepel. Maison, Tu Arpevar Reder de Zonara Gotosta de Zalinen fin Meneke, David Arfin, Eveljus, Schumara, Oas 30 km de haut, Hag, Dasquer, Mura Ribin, en Suez, Ini, Maner Kerwart, Hag a Helfebea, Hervezor, Louis, Alerma, Tiviso, en Traudavad. en iman neus ners, et maison, j'ai la coteau d'iners, vite mon d'ahunit. Ne sais pas qu'elle est au rose. Ne ket pas ken ur c'hoaz hag emañ toster c'hoaz deus ar bagad penna eget a diez eo vitan. Diez eo santet evez ne kedez stankan toul evit Baptiste Planquer deus a skipay Vanti, Gobert, Intermarché. Voilà. Et man neus an dérailleur, trop voilà, Ouais, Gredano d'abot. Ré a leustoni baz un dérailleur, un des rouder. Mais C'est entrée dans le matin dépassé quelqu'un, c'est du coup obligé de gagner bras qu'elle doit fraise de Real, ne joue beaucoup de autos néo. Et juste hag mateze war un guden technikel a neket a blamour des ivesker mateze o echu an abaden evit Damien Touzé hag a no poan manerelket dibab evel marfeldian à braquer maneuse, mandagaf zap. Ja, mais ne sais pas qu'elle est au rose, mais Real qui peut le mariner. da Dudal, Marang Sprinta et Nebda Dudal, et no losket mateze Reaners, Ja, evit stankan toul. ja, figure un calavara dans 200 km à mur, mais glaus bet, en direction zo commence bien à calet. Bon, ne oa zerket, mais à juge de paix, moi je l'avais devait hodabot et mes yeux là Hag war a zeblant ez a gweler an traoù gant Damien Touzé, peogwir eus ad kavet an dérailleur gizma noaizoum par a zeblant de Dewendro, pevar in tao dirag hag emaint autostad vraiment deus a ribinou divea, emaint o hechu ya gant a redad hag 12 km, nebeut ur 12 km a jom. Emañ Baptiste Planquer d'autostad, mais emañ o striva kalz. Ja, ein sortiert de Ribin Kerosven, je me kun de Ribin Keralran. Hag da houle ran an dro da bourg, da go de mesuel du stu, c'est tu en trou ze dilou. Aoun me kafti de bakoneo. Bacano, Arayo, Aizo mais Amba. daostagen o ket lesket Reaner ze barza naferze, an daiv o gwelet amañ war a linen ben nebeud minutennou, ben a c'harder bennak vraiment. Baptiste Planquer, Tagazo, Hagen Noah, Lavaredeon mar mitinman, et Youl Braz gantan, et noa ket deux d'aben d'ave a trer, daoulasso, mais ar vechman neus c'hoant bea barz an tolmat. Ja, mais j'ai figure huie zo en dro ama da dovar a redad exe, neus nem preparet giz mais ranket dovar, ben disuez radium et pesamment lavar dior de harmentin et le guir, c'est tu a zo enden ne roar pesamment c'hoant dovar. Hag war petaz penon e pesestad emañ ez iveskerier daostagan en eus en nerz evit mont de betek pen. Tiez an traoù meustra, met emañ autostad, dek segonden dale, vez ar GPS, eiz neus ket dek gav ket din vez a pez a veler war ar skeudennoù. A ben nebeud e vezin, pum, gant un den kre, toare, en o zouez, daostagan e vo ye e klasko a real, nem zizober de zoutan, ou ta gagnant du stu, an dra evo gwelet.
Varnarauk, a paversus, sweet, ça kaftin en isa en dilua, enfin en iso Pionnier sprint. a bien sprint, mais oui en ket, maison je regarde de la Cohermine. Et Barza a Ribin Divia, Ah, ouais. pas en Divia, mais en Ini Ties Ja. Divia Ini Armaner. Aïe aïe aïe. On arrive au golet du Stu Guireo et Reller Sonjal, Manesron, Olivier Legac, Béatrer, Amman, Varezouarou, Irio et Rang Montcuid et Unan. Ja. Sprint, Ranegaut, sprint, ne oezer jamais. Vichou, meus goler derrière la main, et gavideo en crée vite a sprint divesa. Eh ben, da houle panegain va en 10 heures au calet, aga Reset. reset gen an ers. En arrière, Juarvez Aliez, Dreistol, Varachusken, Diez, Eget, Trobroleon, Tremene, Deo, Urserienze, Dija et Bars, Uspen, Hugen, Ribin, Dalavaredio, Enchoubian, Gant Main Rul, Gant Pri, Gant Bebster Trau, Anin Kid, Anevezon Kekavet, Drevraz, Varza, Horsou Marouan, c'est-tu, Ae, Uspen, Hugen, Agemain Tau, Var en Araug, en Ae, Adalvez, ben, au deus Leus Ners, Aïe aïe, surtout da fin a redadek, Vichou vez ronachet très bien entamé, gai point zovet, c'est tu an ers a kuit en entaul, aga Eva is rakedi en amza so niketom, c'est tu pas vez ketom, is raked Eva figure ners vez esket, ja, niket Andraia sa mahouarn, surtout par redadek is nae, e ver très distrait, aga ver Robaration, avec Ronachet d'Alias Drebi. Collet des Véziers, Unan Agazo Cré et Penkentar Bloise, Julien Maurice, Agazo, Gonds Goledi, Amétiment, et Zo Damjon, j'ai Penarao, Gaé, Var Huarn, un pote Cré, Golevez, au casse Antropelade, à Pesa Jaume, deux Antropelades, puis Garné Jaume qui cache, mais de Cuiré, Matessé, Tomic Divesa, Devito. Ja, mais on a zo mekaftin o echu ama na baden forspenans a khreach en hadavot ereyodium piu on stieskermat. Fin arribinement et pin aevo gwezet de change piu a zayo betekpen. Ja. 10 km golevo piu a no ners evit planta hermine vraiment matese evo Baptiste Plancart golerer et zo lance au penonzo Ezo Penaraog hag piu a relo Eulia an ae o ezerkit. Mais Vichou ereder ez avar naraok na hevel anan per lakade e rouge. Hag a lot zo chom varler ema i derrière so c'hoe c'hon gata. C'est une Echu braquet Nabaden évite Damien Touzé Agawa Penaraog abaouer penat vraiment mais Thibaut Sup nem gana pa vez ket ar mécanique a du ganit. Thibaut Sup c'est tu bon évitant et échu Chomara Pevar Courser Penaraog en os ouest ne Olivier Legac en FDJ gant niveren Pevar Varnugen hag a blij fedian kinan Béatrer Varezouarou an reiz o skiller. Atre ma chom trokein da gemen ers vi lakad antenne diveha. Croiri Louarn, Croiri Fin, LFBA. Raison de neus, mais oez an ket penaos ma an ers e jom ganta, mais ma ranahe o endravad. A ral deus 200 mètres de retard. Ya, 6 segonden Varnugen, Hervez Penosa Archonteur. Bon, Anneze Blanton Kid, prest da Begabar, c'est vite. Vidat pas qu'à Penaraog. Ja, mais gantos a c'hoin tro d'avod, ne gwelet piou an dud kre. Goudé Arbovidu kae et rencontré Soun Agleiz agahe vo gwelet matese et vo unan au planta bars favoré da lansar mécanique. Gwelet Olivier ezak ememezan gato, be roar per lakad i mahouarn kuizan da grevi. Mais Guilez au CV a khreach a zezet. Baptiste Plancart, Penaraog au Spignad Azezet, juste Tirag, Connor Swift de Skipal Arkea, Olivier Legac de Skipal Groupama FDJ, à Pete Algert, Podar Belgique de Skipal Cofidis,
et très arpe varman evo divabet piu gant piu zaio ar maout morvat setu Pesalavarez Louis vraiment morvat evo et to escarpe varze. Aïe, aïe. Oh, les sûr, ben, on va une crise au ouest da 50 tout le dilo voilà. Piu zoiet adare une onal adare deus skipail à l'auto. Et vite classe 4 packs Pévarze. C'est là Olivier. C'est tu le gars classe la cas d'une onde mais Diezeo hein. Diezeo ag vite Baptiste Plancart ag eus gret kalstrivu vidat paka arpen araog et vel juste nekedez et vite d'Olivier le gars qui eus clasquet. Mais Diezolia gant piu vo kemeret antrao e karg vraiment. Mais maison, Plancart na ou ne be pas qu'à drawer clair, à da houde. Deux de ben da zoom même stra. Maison, j'ai ni ben mahel be hagato ene aga darhet de namzer a voilà a rauga real, mais esprin ezi astoneo. Maison, j'ai neus Astractegiez Baptiste Plancart a Andrei. Neus gred an écart quand la real trukein aga vraiment passé au kekals, tamit a rauga machine aga pas parce que les nains d'abord à braquer souple noix, à ral notre tout braqué à Touzé, ouais, de ce que c'est tu à paquet de Damien Touzé à gawa à Penarog ne skipel zo roas c'est tu très grande seconde lance tao 3 km en terre 3 km en terre de arpoen nemgao dans mon alinen en moi il en ilis c'est tu Benafin is dao outsider a Dirag, Connor Swift de Zentu, Pete Allegert de Archofidis, Adawal, bon, ou Gortosé d'un Tommy Muir, mais Dostagan, Voké d'Arsoisaden, var à Linen, on arrive au golet de Bremaik. Très grande secondaine zo trawalar évidemment de Betekpen vraiment. Ah ouais. Les joues n'aimait de Ribin Deo. Visuel, les Kélias. Il y a une année Zéo. Agément Connor Swift au clasque Taga et Gamaladet. Martézé et songe de en Nekede azo ar prima ar sprint. Agefeldian Kemer un Tommy Glance. Mais bon force pénonce vraiment il y a quasiment d'Ahugen seconde en lance. Et vos croiriez d'arjeu et très à Pévar pour Cerzé, à Diezeo, Évid Olivier Le Gac, Podarfro, Évid Olia, Areal, Calstrivou et Neusgred, Uréal Ara, de Untrer, Amman et Lanilis, en Evro, Dirag, tout des Gamalades, tout des Vignonnais, des familles à toutes. Mais Dostagan et Yoaben, da Elia en trial, en rien n'est sûr. Mais la varat managa ferio da hunita reda dexi, na iso en dravras, mais ne oes erket, mais kaftin nos commence qu'au point de diesker et hinous au diorras, ben seigneur haima so huisi Plancart, mais Poisinol d'Amjonge, golé d'arrière et Andremou, Drem Olivier Le Gac et Drem Plancart neki kals gwellor kenebet. Ja, 10. Mais maison, même zone vid Olivier, chez Kenner, Zawal, Arken, Isiesker, var Linen du Vesa, bon, bah, on a pas une zone là, mais fausse pénance, mais la varade en trop brûlé en bras, en regret. À la bourre, vous begriez, devait juste classer des nœuds. Et à Guireo. Guireo vraiment, bon, Vidal Lodenzivea, et juste, et au, un tol. Guireo, juste hein. Guireo, Azwit, mais sky drôle, lancé un tau là, mais Gavidin et Nokedon et sprint, mais Gaftin nous a une Plancart. C'est du Atrocain, mur au Célé dans Neil, aux Aiguilés, à Geshu en Abaden, ar sprint avo gant ar skipal trocain, avo et vid ar pem fait place, à neket et vid ar hani genta. Et à Guireo. Tosta d'Arion, un tomic, mais pem kilomètres vraiment, 10 evo à Paka Real. Ja, mais rien que la vara d'arrêt, ils ont une en vraiment à la bourre. Juste, Kemen adut a zo et kuit var dre trocain, Pep Pebini a zo et une en vraiment. Ja, Guireo, ja.
Nikelias guzut piu veho kre bekaftinema zo c'hoari fin Pot. a placart. Baptiste Plancart, Loskel Entomig Areal au Kemerlans, Entomig bon, Juari Penoz Gauyer, Entomig Ja. Poker Gauyer, Ja, ja. da la radio, la Cad Areal da Gredi et de Skenerskin, Nan. a Planta Sprint Erfin. Ja, na he o maison je veho a la baden ganto. Bon, et juste TVFM ni pliget de velé d'Olivier Legac, au ni d'amant varalinen, pliget de bras, ok. Bon, émosément, peu d'arfro et o, Meurave chez Bed et Barz à Arfin, mais morcé, tout est carré à les Jo, blavez de bege c'hoarfet kaftin. Tiens, tu mais Meurave chez Bed placé, mais Ja. morcé, non. les deux d'aben d'avea trer, na d'avea, bon, va podium, c'est tu. Ah, bon, on est Juan évitant. Une albe sky drôle bekafetin ne chebe var na raug o Laurent Pichon. Aga Et wezan Gurio, matre ne skrevet, mate ne store di war huam ne wezan ket, mais Matese ou avec cassé de Connor Swift, deux équipes, Ah, var en araug évite ah, Chicournian, ah, P. ah. Warren Barguil, la Gabenafin, Inke 2 d'aben d'Alpacagno. non, Ah. aga re ne skegalet do war pesaman ar c'hon. C'est tu as men devant de bac à ribin mesuel, jumke me a ribin, aga À 3 km, à Goudézé, et Hervé 2 derniers, et vos disken entomique, ja. à Don Vargrer, en Endro, et Ouais. Pignat Betegalinen. Un tamit bien a kilomètre, se le tamik a ganavel troket, l'autre ouest, pas levé de mot d'arro. Il y a daou ganta Sylvain Chavanel, aga génial c'est de être hunit, aga levé d'araug. Andawal et le souvet de l'emzelet neile higile, a génial de la varet, rayantol matre, ma vous jeune kid, zin de hunisit, nahen organisit. Chavanel, il y a trouvé nana de houde, puis guire. Mais tiens, Olivier Logag, la cadente, Allez, à la cadenten, Araug, Eriud, Barzaribin, André, Arelche, Béa, Antol, Brau, Mathieu Aben, da Zerelpen, mais n'est manqué des unan. Le lié des bêtes à Dost Kenan, quand Connor Swift, et moi, c'est Blanca ou Divesker, hein. Ja, bo ja nam zeg maar gewoon tenu nergens weer resket. Allez, Neubet mettra joue lance, mais n'est Ketrawala révèle juste, évite monte Betekpen, Gan Ouspen d'au kilomètre en terre, Proise da Redek. Ani o Sweet begafne a costaud créé hein. Ja, Gureo en notre Swift deux arronter les unanets qui paille Arkea Samsic à Rodio Marzantimon. De Sners. Bia ES quasiment à Penou Areal à Zeblan Bia Poise, mais Gure et te abend à Eulia quasiment en ol denou. Aga berenk la var dama ve great attention var a linien di vera. Ani me izei de la ka di frire a bret an avel zo faz. Si tu en trou ve ho kaled. Golor Bea Adré, Cuzet et Guedirag au Robert Alabour. Bon, Benafin et au Baptiste Plancert, zo deux d'aben d'Adpaka Connor Swift, à Gandawal, évident Dawal et un Tomic d'Yessor, pot Pro Belgique, Betelgert, à Lac, un Tomic à Strivou, évident Pacaneo, évident Olivier Legac, Enes Clasquet, et au Diez Varazebland, mais n'est que déchu. Di ke dechu an trial da bod an emzello e zo de ha trokein. Aga meni blas monsieur le gadenten nustu. Tu vraiment profita de Ah, on t'a mis bien la bride. Disken ara anen évite dans Endro à ben 1 km en terre vraiment Ah ben. parzu à Linenormand et l'Anilis P11 Pépini à Zoclas qui est vraiment un tamig la cadarial da Jonjal Neza Keken Massegantan Peza matrez er control evit overround André zo stratégie fin à course à tu Olivier Legac gan Edri Ramalat Penos bon bah air sprint d'avo Ja. et tri prisé et tri arpé varzé zoken ben un kilomètre vraiment un kilomètre d'ao et VO a et VO ono Penos et Wizim
Gant piou ez aio ar maout ar blamman var Trobroleon. C'est la- Ur course hag ar o c'hoant da gal stud. Ja. Zwit, der der kre neus, soub neus der vari marour, noas, wezan ket. Olivier Rabaudet mon narao. Mon laka d'enten der trokein. Allez, en dro c'hoaz evit Ja, Olivier me- Le Gag, me Neus kener. ne zeblant ket kaout ner zawalar evit kemer Kretoz. lance var a real a gwireo a paouez ar pennad a boe mur a kilomet e son jomp meustra Connor Swift deus skipail a rocher de ruz ae deus skipail Arkea Samsic a zeblant kreñ evit be a primor get a real var a linen amañ. Ja. Hag a he rankrebe ha kichman an diveha. Peguir an avel zo fas. E mainol o starda o boutou endro evit be a efe du sort var ar sprint. Même zaoun Olivier ça fait ha rebel. NM Zele derrière evel just hag ur pempet a zo tont. Da va kane o me hello ket no va kal zadra. Mais je passé de suite. Même je peux passer mais non. Connor Swift hag Pitelgert o Brezelia evidat paka Olivier Le Gag kavo Rever Ouais, Sweet. Baptiste Oh là là, Plancart oh là là, a oh là là, Plancart. Baptiste Neket Oh, Et- et Néo-Zachary. Diez Gouzoud mais Michel Avaret Kentor Pitelgert Ah, ya. Dirag Mais Kaftin ne sa... Facier Deo Damjonge Connor Swift o la cas des ivrer NR des jonge kedin eve febe d'un Nikenta Varalinet André Vogolé du stu hag evit ar pempet ar c'hwervet plas emañ er sprint vraiment gant skipail Degen Kolb P Ah, c'est... et kamalad Warren Barguil a oaie Mad place Mad kapiou eo d'ar maout barz a sprint se André Vogolé du stu P gant Connor Swift hag a zonj dian be trer P gant Pitelgert deus a skipail Cofidis hag a oa un tammig var a c'hostez en tu kleiz hag a zeblant be a dirag hag a zo a zeblant tremen an eo diez gwelet var ar skeudenn ouze da vodium gwelet ar photo d'am jonj ae var an tolze. Ja, mais Kaftin ne se gret Guy Alaphilippe, ça va être des ivres réabret. Oh ya d'am jonj e oed ar maout kentor gant pot Cofidis Pit Algert ar Belgique dipitet braz morvad ar skipail Arkea hag Connor Swift en eus savet des ivrer Tom Beyond Reabret var a zeblant. Mais Zeblant tout ar a sur a walar de zedaoul, mais Neo Arket, ja. vidom ni ne ket Neo sûr, hein. Zanket. Évidemment, mais start kinan trao. Diez gouzout me matese o gwir e o me mestra. Diez gwelet a ni neom ket David Lavaret eo rai. Non, mais... Zoken var ar photo e o diez kinan gouzout na pegen start an trao etre an daou genta Connor Swift de Zentu ar pot hag en eus savet ez ivrer enier an ikenta. Nik ket A drôle, he vo ur poltred hag a he vo red Musulia millimet Ja, gwir. Eh ben, tol kanta eo da gaout nahe, ama e la diliz var an Trobroleon kam start se an traou, ben, vraiment, ce stud, ama... labour vid ar commissaire hein. Ja, fos penaos ar photo finish e lavaro, hein. Evel just a neus nemen da lakad el linen var ar photo finish hag eo bet roed antrer da Connor Swift laouen kenan goude ur penadig gortos laouen kenan skipail laouen vel just Warren Barguil hag e gamaladet neke Warren Barguil zo betrer met unan deus a skipail evit avech kenta oa ket deud a ben morse ar skipail breton d'ave a trer amman skipail Warren Barguil. Gwir eo, ja. Ben, na er a plijat da tout an dut, hein. Pigur eskipal de har bro breiz eo neus gonezet. Gile zo de har brozaus, ben, ma deo mesta. Klevet evo, d'am jonj a ben nebeut
Atersaden Connor Swift. Oui, je suis très content. L'équipe c'est breton et c'est une très belle victoire pour l'équipe et aussi pour moi c'est mon première victoire professionnelle et aussi le national championnat d'Angleterre. Mais oui, je suis très content. C'est une très belle course et c'est incroyable de gagner aujourd'hui. On a vu que tout le monde était content pour toi aujourd'hui et c'est vrai qu'il y avait vraiment une stratégie où c'était tout le monde pouvait gagner dans l'équipe. Oui, c'était avec une crevassée et aussi il a cassé le sel. Et pour moi, j'avais très bonne sensation. Et toutes les fois, j'ai anticipé pour attaquer devant. Et oui, c'était bon. Dans le final, qui c'est qui te faisait le plus peur dans les 3 autres? Pardon? Le final, quel adversaire craignais-tu le plus? Oui, dans le final, j'ai attaqué beaucoup, mais toutes les fois, l'autre courrier suit moi. Et dans le final, je pense je lance le sprint avec 250 mètres. Et c'était un gros effort, mais oui, ça va. Et je pense je célèbre avant la ligne. Et je pense que j'ai peu la victoire aujourd'hui, mais oui, j'avais ça. Bon, la petite anecdote, qu'est-ce que tu voulais dire Laurent Pichon avec ta dent? Alors un Pichon, oui, je sais, c'est mal pour lui, mais oui, on verra. On verra ça. Merci. Ah, c'est une Guerriou, pote Breizver, n'est que pote Breiz, mais pote Breizver, de Skipail Breiz, Skipail Arkea Samsic, très rarement, ne bah, évidemment millimètre de Benag, hein, n'est que Bekals d'Irak, Airsprint d'Irak, Pit Algert, de Skipail Cofidis, Baptiste Plancart, Neo Kepel, qui ne veut d'un paquet des neus Kalzik d'aller. Ag Olivier Legac, Pévaré, et Blas Vela, mais n'est que deux d'Aben d'avoir un podium. Guireo, manco de rien, bien. Ah, c'est-tu Clévé des Olivier Legac au micro France Tri. Je suis déçu, mais en même temps, j'ai essayé, j'ai fait la course qu'il fallait faire et voilà, j'ai pas de regrets aujourd'hui. On voyait que dans le final, c'est vrai que c'était très tactique. Toi, tu voulais absolument attendre le sprint ou tu pensais pouvoir... Je savais que les 3 coureurs avec moi étaient vraiment rapides. Après, bon, même en cas de sprint, je me disais, c'est un sprint au bout de 200 km, on ne sait jamais. Mais moi, j'espérais pouvoir sortir. J'ai attaqué dans la ferme, mais ça ne l'a pas fait. Après, j'ai essayé un peu au bluff, quoi, mais les 3 coureurs avec moi voulaient un sprint, je pense. Donc voilà. Bon, c'était une bonne journée quand même. Donc, comme je te le disais, c'est vrai que le premier breton ramène souvent le cochon. Enfin, ramène le cochon. C'est vrai que ce soir, ça sera peut-être ta récompense. Ouais, voilà, je vais me consoler avec ça. L'occasion de faire un méchoui avec la famille et les supporters. Ouais, je l'ai déjà eu il y a 2 ans, donc c'était sympa après. Donc, on va refaire ça cette année, je pense. Merci. Bon, on avait juste dit pité d'Olivier Legac, Podarvro, Pévaré, ENM Gavet, dans la radio, n'est manqué par podium. Mais de Casario Darguer me mestra Pimor Bihan et Gizmavez Gret Beploise, Arbreton Kenta nous arguer d'Azigas Pimor Bihan Darguer. Guireo, l'air comprendre néant, Gunidama et l'analyse Andra Bravo néant. Bon, Guy Van Lavar et Santuderea à Real, Dilo Rivita et dar sprint. La victoire est dans l'équipe. Mais Enfin, casque nous créa de mon cuit daga Santuderea, Aral daga Hanéan, daga manquette de Stamibien à Nersdéan. C'est mon bon Zelou Pichon. À titre perso, ouais, j'avais de bonnes jambes. Quand on sort de la ferme au bout de à 40 km de l'arrivée, justement, c'est moi qui pousse Connor pour lui dire vas-y, on est en surnombre, faut qu'on joue. Il est parti. Derrière, j'ai aussi mon compagnon d'entraînement, Olivier Legac, qui est parti avec lui. Donc c'était plutôt un beau scénario. Et derrière, voilà, on a contrôlé les attaques, on a essayé de casser le rythme. À la sortie de la ferme, au deuxième passage, je sors dans les premiers et tout de suite j'ai fait rideau pour l'équipe. Donc voilà, c'est super, on gagne la course. Moi j'avais de super jambes, donc voilà. Il faudra que je revienne un jour pour le gagner, mais je suis très content de l'esprit collectif qu'on a eu.
on a vu que pendant l'attente de savoir qui c'est qui avait véritablement gagné, il y avait le suspense. Et on a vu vraiment une libération pour toute l'équipe. Ça a vraiment un soulagement. On est dans une bonne spirale, ça enchaîne bien en ce moment. Donc non, top pour l'équipe et puis voilà, pourvu que ça continue. Bon, les prochaines courses? Prochaine course pour moi sera encore dans le Finistère, le Tour du Finistère la semaine prochaine. Et puis après on verra. C'est vrai que depuis le début de saison j'ai plutôt une bonne forme et je rêverais forcément de faire le tour à Landerneau. Mais voilà, comme on voit, il y a beaucoup de coureurs qui gagnent chez nous, il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est clair que c'est un objectif et c'est une occasion qui se représentera pas 2 fois dans ma carrière. Donc je fais tout pour être bien et pour espérer y être. Merci. Laurent Pichon, hag zo kuntor nevel just evit skipail e ne ket bet gwelet er pen a-raok grio padal e ie pod ar vro klevet ebet c'hoant an ichebea evel just barz skipail arkea evit tro ar vro mais Nekediez gantud evel Nero Quintana, Warren Barguil a gal, nekediez. Non, mais gizman lavaret diom asperet da skipal neus c'hoariet, peogwir poent zo pa ineet war an araog neus lavaret da suit von war an araog, e nan moyen da von, mais je soumet trokain da stankan toulou, da arreti an deud palak an lansen atakou, hag neus gret a labor a skipal, me chans deus bet 10 cm bior, e ne cheke bet c'hoarzet gizman ran bramañ, peogwir egile neus gret Thomas lavaret un tol de chade, peogwir sevel an divra a raok pa espase da lignel, neus gret jamez, o memez ma mez traoù trimet oez ar kepet a pase. Gwelloc'h vat deo setu naz oan dra vat evito. Un taol cadet, puis un taol Julien, puis vraiment, et om kustum d'avelet Julien la Philippe, Robert André, divech an avez ben André, Hervech, bon, oa bebe paket ne toast, hag an neil kwech bedail, peogwir oa bet, savet des ivrer re-abred. Ja, me gavet din tondut no bet skol da poentse, donc kompredet an traouse e da rabon continuera, mais oez ar ket an den kafte an panez golezet era traoù, ne chegre jamais da butut. Setu... Un taol adrenaline avez paket vel just pa vezer en arog evese, a ne zonjerke da tao er pez arrière, kaji paket eo bet Connor Swift, met treier amad an trao evitant, a trer eo bet irio barz Trobroleon da ovil an varnugen, vraiment emañ mouront da lavaret dior kenavo, war ar skedennou brao deus an arvor amman e bro an abiriou kostez lan ilis. Ja, kenavo deoc'h hag an gant plijadur meus paset da houl e merd gant eoc'h. Setu kenavo er vichal. Kenavo d'an ol, ar blijadur eo bet evidonier da vea gant eoc'h var lec'hien internet France 3 Breiz. Emgav o peus gant ar marc'houarn endro var France 3 a ben disad an a zeu, peogwir e vo tro pen ar bet ar vechman. Ne vo ket dibunet ar c'hours e brezouneg ar vechman, met eulia a c'hellit fin ar redadeg var or chaden, var lec'hien internet ie, var France 3 Breiz, mar si bras deoc'h da vea euliet ar c'honom. Kenavo, kenta tro. Guillaume était là, et puis Grazia, non. L'équipe d'Eurosport était là, on n'a pas eu le temps de se saluer, mais c'est vrai que maintenant on a vécu un grand moment de vélo et de main dans les télécoms.